stick capsules no o chese na wa yemre wo mpam na de akoba nyina ne se ni sisi ene na ye ne ya ni sisi ontimi enya hwe na abra onom Dawood 3 stick capsules na odi Dawood ointment no extra saye na odi bi edobro asawa eritwa ye no sa me ni sisi na eye ne ye nyina afiri ho ede ama no ekoba ne sa pere so no ama ne bema na ontimi emfa enya adwuma ama na wa yemre ewo mpam no sese no enema ekoye edema na sa me so oti ebo adwuma enti mako Dawood 3 stick capsules ho asam de ye kase ye no ka ade ebeche na bom de ka che onyina ne se so yo obi na se osisi ye oya wo yo obi wo ye bema wontimi mu adwuma se de ebufu ne bai Akoma 87.9 say na wo ka che wa se ba because wonim enya aboa no kwase anko na obi ka kire say waye no obi ho a ne gestures se do be say ye ne ho be say ye ne body no eno kra che didi atam obechia na nenu aye obi bi say a kire didi atam nti enya kwase ne aboa nko eye de na wo ye ya wa se ba betumi agina ba bia ka say kwaku adi matem Maa Akos radio menstrual this ma dent busan se dent ni ya mana mane se wo hye obana ana wo ni obana asetene mu a enka ba ko hospital ka ohun mi kunu woni ha enso so se me sabi me ko jonso kra na woni se me ko jonso what you say ma me ti ase me start for me start kan ye ma 14th December na me ware ye e dey 1 week oba ye no hostel ena akwabi optiti beka che se oba ya be so ko boy bi ho kasa ni nimiye no na kwakui adika ba efie ene maame abeka se so ope no ba na de minim ho asem ena me ne am be se meka hu bebe fi se me ko fa bi wow ena me dika wo ye enti be se meka ne de hu bebrebe sa enti me wo wie ye no ena wo oba ya no efifie ena ti ken na be ma tip of say ni say ye fra wo udi matem udi ri kuna tem mankasa eti ho wodo eni e ko lockdown no ma me no oba ya kasa ya so o mafie na lockdown e kom wom oba ya hyekwaku ho yes e kom wom ti brafie me ma me no woni pressure enso so enamade be hu ti ma me nya pressure e ma me enu pe what say ma ye ma me enu pe na kwase ma nya botere na de aboy di yawi ebi be ye no sa de wiase tie tu de twa so na me ka hye obase ne nyinse na obaya beba amu baya be kafia nyinse ma ye obaya hu fie kwanda ti twa no tum na nyinse ba ti ho na boy fa ma me say ai e be so obaya ko nursing training na ene da ho no nursing training ye nyinse na heba ampani ampa any week na nyinse na mu sa obaya anyo ti yanka ho hwe nyinse de eye yanka ho hwe enti wodo match bosume ne de to so aduemu ba ko twedi aponya nkrompon e de yen asanya ko ababie mu nti ye de aseda na ema no yaba no de ne aba se de akua kan ye no wo se ene eye adwuada kokko no kwasam ene ye adwuada kobre pa na je se eni braba nti ye de ni bre ne nam nti ye da se wie won so aka ye ho na oba fans of Akoma mu nsam a na che se dua na ba brand ye de ato was time aso fans of Akoma mu nsam time aso nti mun share charity group foundation menu ya be makwabena oben Ebenezer was time aso fans of Mama Akos there was the time is up time aso Maa Akos great family was time aso enu nti wo hwe no wa share na menu ya ba bena je so de ato happy home platform ne so happy home platform na che say e won so makoso a na mo share ede ama ye nyame ama adepa achi ebie mu de na che say adwuma no a ene yeto aso no enu nti bomodia na share Facebook Akoma 87.9 FM like and page no comment na share na YouTube nso Akoma 879 FM e won so subscribe na time ne so a wa share ama foforo so etumi ahwe bi ena no ya wada obaya ena fe kwaku na di na asem ba ye wi akire
oba ya no maame na busuafo nyina begu ha ene ye wa wuhunu ye eye tournamento na chese ni bre haskam na ye kwotena se no sade esiko ye no ekua e ma ye update na se ye ko break ya ye de beto so behind the scene beto so ama wona wo Facebook YouTube and TV no enso ahwe bi na womu tie radio no sabe ye obehu de wo ekwenti ekua mame makwa ba ye na mako erade adom na wo so ya adom me ho ye de erade ase nano ya wada nano ya wada no eno na nanka ye kukuru sofu Julius ya bebo wani so no na nya asem ketua Ishmael dia ye de ne kosoro na msemesra mu o mumfa ni si for maye mumfa ana ntokwa no enti wo a wa hwe biye no oba ya nye tim ketua abusua na nkasa wo munye tim ketua omu wa akoma pa wo munye tim ketua na sedi o musiji twidi ba ye no mako enya asem ketua wuduru fom ho wo finfin esoro ho omu nua mema mo na anu ede de wan hwe bia na so ye pia kwa ko paso wo pia sampa enu asa wo kosa me ko si ya afeda mi si asem aba enti da so wan hwe bia bra be hwe bi enti bomodia ko YouTube se si ani Facebook ne ko hwe bi afeda mi tie mu mema mro asam ne so edu dia din se ya ne frɛ mema na evangelist adwane Bama kokoro say wojane ye na ose no settle case ni bi wan evangelist wojane evangelist no settle case ni bi wan se anya asam ketwa na ememamra na ye bama kakrakai ni we chese wojane ye jaye enti na ma ye ni abre mako na ade a eye manage wa ha ne se asam ne suo se etre se ye se po wudi pewura ha nko ade a se de tie bia ye benya ho pomasi bread amount na said your kwakubu atinsi di ba ye no se wo ba ya ne na busua ma Lucy se wo mo ama ne Maa Akos se wo mo ama aka ye nya asam nchiremu ene ne nti ase na so said o musi ba ye no na mo ba ekura no mo so mpesi ye behu omo anim na so said o musi bowura mu no o mu hu say yes o mo aba na ye betumi atena se ne aka ma asundua aba na wo mo ba ye so no bibia to breudi ani gie bam behind the scene no o mo ani beje fokin na se kwakubu atin na no papa akwa woni na no papa akwa na woni ka pre woni ne ho hwe na kromfo befa bi ana wona no papa sa na mse masa enyem ko wa wurafie papa mu atobo ase ma wani na ho na wo boa na wo mo wadwene efia ya ji useyie ye do useyie ye hyeda ma Lucy wo se me mpese wani begu ase nti menu aduane na matwa bi dia ma se koni kodi eti we ye bre ye ho ase wo ba ye no nkese se ma ko mesra pa choma me se ba ya metumi akwa me ba na nso ni nyina mu no asumdue ba ye a wo mo age na tumuo na emom ye ka se kwaku na da ba na kwaku buate wo be kwa akwa wo ba wo se gi se me na kakra be ba me ho na ne sister Suma ye nyina yesum bi ne sister ba ye na busua ni bi ba ye wo se mo ka se mo oje 100 Ghana se se ye ansa na kwaku buate na freedom ha onya eti mesra mo me jina kwakubu atia nem na mapa abusua na che nyame adom asomdue baaye me nyame adom kwakubu atense ho na kakra beba na wakoto ne bakura adin akra na wanya 1 year no afa ni yakoto na adin ye nyina ye beta na chi na nyame ya adom me yakoye yasede e wo fie ho ye da Maa Lucy ne na busua nyina ase nyame sha papa na nekua sa wo de update abra afei yanko ene case no ankasa eso na yene ye mame enkonkodi enkomo Agnes Bedu efri ahene makoko be na ba agi memo ha na omako agi memo ha ya na omako na pomte se wie Ewrade adonam sramo mo so nyame adom ye ho ye agi awie ye ni abre yetie o awie abre mi sumani abre pa na mba ya boko asemu nyina ne se e ware be ma ye frɛ ne kwabna tewia 96 97 ena ye hu obeye adwuma ono de o pastor edwumani e wo takwa Western region ekuro bi a wo hwa ye frɛ ho wasankran mene be mami odo asam tu mani ma me so meji tu mu ma no mene netnae enti ye ni mu no ena me papa hu ye no se da bi sa me ware be ma ne dia be ma ne be ware me dia se so ba be ye me ho ade no kwale asem be ma nso de ose yoyo ko hu ma busua eye me ho ade ya ntwempena oye me ho ade
can say first in the ani enimi say tete wa engagement no wa show kawa ti be ma no ware me a wo hye me kawa na me ne te say awale fo nya mpena enti na adwuma nso no ya medi hu no ne ablofo na nam one broni na ye adwuma to kwa ha kakra no aba kwa ha kakra no aba enti ano de odofo fra ne de ayi be say na menya wo emu na medi na chi ti me ni nyina na na trek no ti anu di ma na me de benya akola ba ko na ya wo no kra che kakra pa ansa na eba ye wo akola ba ko no me ni mi kunu ya na tinti akwantu santo hu ni say ba bi adren de se me ba betena fie na akola no timi ko school ti anu mu no na didi ma na nte na mi kunu de nyame so no kure ni no opemai papa opedian e de na wo ma ho a wo pe ne sa no sabi opetwe ejei wapedian opetwe papa opetwe media ni na nenso no o se ni design kwabla tawia ni kwabna petwe ya kwa mani abre papa ma ko mekra mani abre sren mani abre ne papa minim se mi kuro mfo me adane ya me ko me wo fa yie so mo hye mo pa mo nti o ma bia tum ti se mo bia tuma mo ntie na ene o baagi kasa enti eno didi ma na ja ma semu ya tina dane ntokwa na ebi mo buru mi nua na ebi mo buru me na me so me buru bi mani adem pam te mani emle ka mani ya dan ka kwabna te mi ntime nwale no wan ye po eso ani adi ntime nwale no 22 years mo worry say 22 years 22 good and bad years ma ko sa yes bad and good years good okay anu ti aware na ya didi mu na ja ya didi mu na ja rade be che ye baba ko ti e baba ko no blema na ye se sisi ade ye se minya fa akrotena na me di akra no eko school enti mbeta fa akro kwa no waba sela na meko bia na be mai otimi ka cha mse ko na me ba sa na oboa timi ko ta kwantimfi me ba na oba afofro sho ne abebo atwede ye oba afofro sho hine fa oba afofro sho me kru kwabla tawia dem edan ya woni ne dem edan ya me ne dem mempaso sa kwabla tawia ti a wo se mebua mu wi amofra na mu misa no wo mu da so kaka na akoto wo mu se wo mu di wo mu ho motimi pam obi kura sa me yira benti ko pe ba bi tena tu be ko no butu so nti ya dan ansa watu so nyame so nukure ni afa duru ba bia me kon ya afa me bre na mapaba akoma efienko enti adididi musa na ja be mai na djuma odi be sin kokodi enkokọ ti enkokọ no afa na mintimi kunu yinka mun kakran nti mejene no ma na mitrezi na nyankopo adom nti ehwa no kra na kasa ne ninja mu fashion na ware ne ba begui because na mikro nya na adwense obesesa akwabla tawi anya na adwense obeja da tutura asam ne ma asam ne nsano mesem nti ehwa no me yesa ware ne ba bi apem we de ka afa na ma wo ba ko nti anya etuo nkwatwere de twere nti mikodi mikurom na ba men ma ase eba beje ya kwala no so de na eba kumase data na ma ase omote so am run about so otie mi a nti ho no me na no mo to ba beje akura no de akura ne be hye mu kakra na akura ne so be 3 years nti fe no oba be ye mfie num nti ho no na me kunu ni ma ase omu sa ma bu hyan hye ahye me ama me ho aye fe e wo Western region o san ba ase sada te de na makula ni ntime samla ware na se na akula masisu afa na mawo ba akomeja de ware na emu ame ampanso ma asemo de ose yoyo mba fa me san betena ware na se enu me be san betena ware na se na me san be wo second na be to so man ye mienu ni nyina ja ware de me ba mutumi fo se me nya ne de enwuno bebe me de bebem ti de atie bia na mafa ne sa ba ni nyina chi na me bom pa se me kunu be nya adwen sachra ne yatimi aware atena ya boye bla se de awale fo okunu oyere tena ebobla enu timi di be me ye chi ankukuru hwiase ntokwa ayi na me ko amaware mi jaye premier nsa ne mpre nan enu ti adidi ma ye ja ni so nyina ya kunyina na edi odo kakra na ni nse ya sa abem me sa ba wo de toso mo bo atwede an makodi ya bo atwede ni nyina na ya sa oh ni edi ni kakra nkra na ba sa abem na ya wo di e ba ko be kan ma ne be ye miensa ti miensa ne de
na kwabla tawia ni so ma bowa transe ma bowa sesa wo ne ba bia akọ ti adidi manager ba ma be ka cha me na adwuma sai tim de obedi wasa na jam papa nso ma ya sase kakra ke betimi ado kokofuo da ya da be bo ye pata bi kura ya sasa bi ni atenase ana me say me kunu ma me ka cha nsa ba ma de wo kwa awale a enko ye japade wo ba kurom na no oba ni jaya no wafa nti odia me kunu de sa adwene wei ehye ni tim ti asasem papa de ma ye be me ya ntena ne ho ame ya yode ane na anante esa afa de oso oba ye bebe kumasi o na ne sister so omra medi kumasi ti data na ne papa jale pa ma se me kan gu ani mase e ya asam na ama me ka me di si so obenya slow enti yare animu no ye ba bedi kumasi no na ma mi kunu ebe kwabranta wi abedi kumasi a ene e na kana mi kunu ohunya ansa wanye bone ene sema bedi hade a ene me nkwa fa me yere ne me manso mre no mo so me ka me nche nsa e wa ha amisu nukureni mi kunu ba be fa me e betena ho makuma Grace o de me say mi yu boni ayeda ya wo de aye mu nyina se papa boni o papa ya wo de aye me anya sam ni wunu aba ma nya sam ya nya ya manso twinti na nda me betena ha makuma boni afa makuma Grace ba bia wo bia nya mi hira no nya okase wontra wushiem Akoma sa kuma me hwe sa de ankwala si twitwiru ya me bla na dwuma nye me mu abla bonye basa man kwala ne da cho monye basa nti akuma me ma wonko wachi biem me mu atena kuma sa na wabo wo bla wa ha na ya hwe nkwala nam se akuma papa no me kuma ya madum o se oba me ne ma ase na netie na asetena ne modie me kasa na ya betema me dia na me boa enko asom dia me ko obi papa ko tna wale na se ko some se de asom be som na ase ba esu ni nyina ma ase anyi ma ye me de ni nyina po de me fa no nto ncha na me ka ma ase me se si a page 2 a me gina so anu hia me anu ho asa me na midi nti anu ni nyina achi makuma ayi bua me o se akuma konofo me hayi dan ma tam okuma ase na tena me na hwe me ma na me no mko school na daten se wona wa bla bla kura anya yi ankwala ne de wo ma bla bla timi apagya unu ukunu de me de moto ncha na ankwala ne de eye masade se mitime bua na wo hwe ankwala no makuma ayi e ma me ankura bibia me de be ye ma yi bia o se sie me kama e ma me baabi ma me tena na se tena ni mu no me ko mi krom ko di ma chi kakra afede be ma isa me ne ahana yete no ye ho be kire asa oba ye tu kwan a wo ko baabi a wunya ankora no nyame so nukureni oba ope okuru mi kuro ne kan mete na se mi hu se yampa se me ko baabi a me ho be kire me nti ene na me kwa kopa dan ni bi me ba ya no asan be ha dan no wo sa be kwa me ho no me na ye wo na e wo ne ma me hna no ho am se enya hwe ye betena mu ha no me sa o ma me hna no o ma me hna no se ekuro mu be kwa me ho no ma no ma me wonti e ho no ma no no so o ko ha dan o ma me hna no ne nyina ye kotena o ma me hna no ene emu nsamo de ma community minka afede de ba ye ne se be ma ikwa no wa body ni tihwe ma obekwa akohye ma na he na mi kunu ma oba odi sika breme ya be ye mentena ngu mi kunu na ni mase da menka asem ne fa no da de wonye so menka nto no so da de wa ye so meka mi gina nyame ani me na meka obekwa akohye ma oba ebia odi sika ba ye 1 million 2 million ma ko odi aba no so obetena ho no ma ya di sika ni nyina ye mikunu so pe fufuo pa na duane a wodi aye fufuo ni de fufuo ene la super ene aben kwai kra wo pepa na me bo wo kan wo ma me huna no yi asa wo ye nya wa se kasetia me nya ne kasetia die tia e ma me kan ma me huna no awa me ka be si bibi so aware e beba be si so anu tia me ka so ma me huna se ho no de ba bia ne e wo ma me me ho na me ni nya asama wa fra wa kwabo na ma me ama ne maame se papa se na maame hwa ma na kwankyere se kwa bana ne yenu yira aduana ma ne aduane kora si wo bla na be di ada wa ye mama ba anu ti na maame ka o maame hwena no ene eduru ha ye ka be si so me bi sa o wa bobe na meka ne so bobe because odi adwonkyere because makuma ade on do ma wo sa adwonkyere wo maame da so pampers o wa ne pampers na wa adwonso anu ti ya didi ma na ja ware ya guso ti be kwa me hoi efi ya kwotena omutu ye me kunu ya ni hu asem na ja oba besi oba tan kwala gum so me ne me anu ti ma mba pan ni school ka kire ya ko supa me chese include juma de ma ko meet me nka me kasa me kan nyina wa ha
ade abeche wasam kra ntimi niwie enu nti nkakran ja wale dem ni me hwe se me kunu be sesa na wo be sachira ya di ma fe de ekoduru ba bi nkwala school fees ma o ma aduane o be di chop money ma mkobo ma ase amane ase ai na we kunu hwe na ka wale na ka weti ase e na ade che me referent ma sa na ma se ka chira me anti mama wo me ga sa wutie mi asa wo so won kan ya asema ka cha okunu shawan ko ti awale ase okunu shawan ko ti awale mami na cha se mementi na mi ko mako na mi ko free mo na mi flow and yetimi bejina ha bedi magata awia wutie mo be kwa me anya mi hira no ye kase meto mo konko mienu mi nyonko ba bejina o twa me aka cha nso no kra ya wo ne ma ne be wiase ohun ohia da ohun ahokyere da ama mi su oba besem nyoko ba na yisika no di tuaka ni nyina na ma city kromu na mi kunu te wo so se me bo amagata manu si amagata frɛ enu ti adididi mi sa me hwe ba bia na aduru no na eja me ye ma agise na sa na te dia ensa me gi loan na me timi ye adwuma na me de boa mi kunu ni etimi de hwe nkwalai enu ti mi ko gi loan me ne bra ma nyina na susu ono kra na koye galanta mame sa ma si ate sai me kwa gi loan hwa no akọ loan ra no akọka cha ne sai sika no ma no na wo mama ase na me ba no sika ne hia me ba no oni sika o de ba kwa akọtua aka ampanso ma ntini ye wo kwaji loan dia beye adwuma hwabusia se dia beye me ma ne benya bia die ena tawia ma me se de wo se mama sika wura no dio panyine na da no a malo no mama ne mame na wo mama sika na sika ne hia ne ba ne ni sika de betu aka wonyi ni se wo ni wase wo yi bi na wa hye de ka se wei dabi mako me se men kansa men to no so da dabi ada mami we dabi mitini wo kan wo si asoro ye fence wo kan ante mama wo mega wo da kwa me ante mama wo mega wo da kwa me mama fante mama minyi dio kan wase dio kan minyi meji di mako jidi mama minyi ni ti sa mako me se jidi so wo twa ntogu so asema me to mako me se jidi aso mama to me wada se fo wo wa mama no munya ya kwaji scan na bi wo ho metimi di bi no mama sese mama frɛ enu nti ema wo ma na edom dodo na ya kwaji scan ya group na menkwa ba ko fo nti ya mfa sika no amfa ma wo mo me sa ne mi kunu sa adwene ho ya kwaji bi wo ba bi foforo ejampo misro intimate mi anje kase meje ba ye 5 million na me bla ma me kakra ka ho ti na me de ko ba ye kwa hye no na me ye ne kakra afa kura de bla ma na adwuma ba be sai kura ma ne ba be di fie mi ana na me to ma ni die mi kunu nti ni nyina na me ye na ha me ne nete mi kunu me ne won kwala bibi bone to na me so ato me nti na sa me jire me ho de ate bia mtimi ebo aboso ehwe mi kunu no me ne mi kunu tina sai oba ni okunu ete ye bobra sai dabi ebi ye afedi anunumu no blame osole a ena yediu ena awon pena mate se me baaye ya ka kira me sa awon pena ena sei woko hene na ba ya obi a chi awo wodom so akwane trek akwane adwuma oya di adwuma wo bunua okita ne machine wo ni ti maka ene wo so se woko ne yebedi die ne woko a wonfa won to akeka sana me se akwabena da be panti na kasa ne ninyam na adwembo ne wo ni tinimti me kunu ya ntu kwan ba bi wo ye na adwuma ma animkan dada bi oba najo obatete da bia me kunu kwabena tawia ba najo okaso obi wa be obaba no na me ne me mai na da ho oba won krofo me wo mo mpa o ma so meto se me na da mu ho no me da bia obaba na me ne me mai da ho to keka sana me se kwabena na da be pa na wa kwaba na wa baba to sesabi me akoso me na da mu ha ana se wa beto se me ne be ma bi butum so ha wa meto bi da wa mete sa asem ni nsu bi da da bia wo kasa na wo mpra na wo yese no ti adididi manager ni se ba ako esan ye kuntokwa ni nyina na ayuyo kakra nsu wom eja ye duru ba bia na atwa fam ba ako ni se ba ako san ba nobody no be firewood mebua enti ntoko when that tinka kam the job da kru bi wo ha eja atinka na be ba nti eja atinka na ba na ya agi ani kakra nti san ya agi na moko an ya na ba ako da soro ba ako da fam wana
Oh, ene de esi bebre. Enti atenka ne ba hwan na afro na hwan na teto. Na sama ko question we de sa wa wo sha hwan pa na ya o beti ato. Be ma teto. Be ma ne teto. Me de ka me kura me de ma de be sha me ho. Enti ototo ya no. Kwaku don suro na ntumi nti obeba be butu. Enti ototo obeda so straight. Obeda so straight. Wo ntumi ngo no. Musu ntumi. Na no. Tini sa ne ba kon san bai. Enti na cha sa mo ba be ye nan no. That mejiska no so ba ile kwan so na me ko be kwa be de ene obi anim. Ko fa ba ile be gu ankrofo be tu ko gu ye store ne ade ne ba ile adwuma na me obi sase ope ba ile wura wo be kwa me a obi a be kyerɛw em wa ba be tobi. Enti ne ba ile adwuma na me ye enti ni nsa ne ba ni nyina no menjai adwuma na me ye ne kakra nkra sa me de be hwe nkwara enti sa na kwan so ko no na ani amwa me tema me yefuna ne ba seye ena omo de me beda kotwi galmavin ho nti ehone de asase na pempe so ba me hu moja nde nyame so nukro me se de me kunu ye bia me nyini boni aye da de awan so de meka nti ona na so me nsa e de me ba kotwi hospital no honom na edru sika tua ne mu ne ayi no nti aye ya doctor no kra kasa me hu moja nyina asa to mo fa me mlaji ene nyame so nukro ni me kunu wo hwa na ase nyina aye popra me hwa me kunu e gina ho ni ji dia na sika ni ne ho na sika ni ne ho na ya den na me kunu ya ha otani Tane. Eti da de me da hwa ma de kyen na nsankan wrade nso se wrade anhwe mamumu ya ne me mfonso so ne me ani da no ne me di ni ye me da hwa ma de kyen bibia ntome ti ade kyen na doctor said da bi de ade na duro ndie ji so mo de me ko theater na mo kokko yi firi ono ma me ho to me enu nti o mo de me kwa mo kokko yi firi ono ma bibia ye kama na se be me kwa bo na ma ba beju no na doctor yi me ya de ayalefo abego me kunu ko ya wansi ho biem What about the bill there you know? When see what madam for create me abekwa me asama me kan akua ne minua me kasa ne minja me na ma me wu oja akra ketwa ba ko tia na mtete akra ne so teme ncha ne wanyini etu ono na menyama na mkofa ba na mbe yale okoton bi ekotu amilo no tu okotu alo ni we de kaye no ene wo flefie e ma fie for sa stanso yale oda ma ayi oda wo mpaso ma mo de na akoti ata nti mo modern asa mo ba bebo anti nyame so nukure ne fie for di sika bai na ja minu ani akua madam fo akua o mo ba be yi me dem ba fie no mo yi me no doctor na ka kire me say o mo yi me no doctor na ka kire me say be ma ni nya 3 months na mi mu mi nsabie na se mi bu mi nsabie ma na che say to so mi ti wo mani wa mo yi me nya bo so me ensa me mami sabi o mimu mensa e wo ba akwa so na me famla no o mo hye ansa na me ne be ma be di nkuta ho a me ne be ma di nkuta ho enti emu ho no me no na fa na ya yi me be ye 2 weeks enti na me hu moja akran hye den twaye enti ho na me kuru kwabra ta wi ye na adwene sai o ne me be da sa o be di me Oba be do bra ye you were free hospital ai me hu moja akran twa me busu ebo pad oya na adwin so obedi me enti edi enimu no na mama me ho kwana me se na da na wo yesa na doctor akura ka akira me se me mani nya boso me miensa ansa na maba ansa akura na wa hwa ansa na me no obehia na me ni wa hia da na da na wa mata me na nso aba be o se ai se akan e ka se ediwa wo se aboa na awo mpna tutu ni ahwani so de se maka sam simeku mesa wo life ade a chianda bia sa na ekwo wono so na wo ye nyina akatachie be ma kapre mada be ma wasa ba be sim so be ya bosome na wosifa akro na ade a cha na o ma comment enti anam so ama o ma comment da bi o unim mame ka cho mi gini se na tawia no hwe se wo hwe wan ko te beto so anka be pia na to atwene Marco pani so te beto so anka be pia no we so te beto wo so na wo so aye na ehiem no hwe ebia wodi ja ya betra wo kasa Marco dabi na Marco dabi na yenya tawia to won ka be before Friday that senior sada meka ma asem so no so be ka na asem ono so be ka na asem no de minti mi enka say agiti troni won sem ya wo ke me pa cha dabi Marco intro ba kokura ni enti adididi musa na ja
ya peme so ana ade achi nti ya sama me baba ko keto de to shime nu kwa ka say ma ne da ada na da bi edura na adwene ya da de mo ma ya na ase mo ha ya adwene kura asa nti ono kura de onya ba bi kura nko be fa na me say kan firi ho no sa yes I edura na adwan kura no o mo na no musutie de ekwohye ni na na didi musa nti ana adwene de nyame su nu kura ni me ka say me ma ba ma eba ho ne me man ho kwam wo ne me idea na me boa nti one me anda no eno na chi no ana ba ma ye den ebe hwe me ofa konwa ene anadwo ne de obro me papa nti me so me nya me ho tete de me nya chance ka na me tama ma konwa bi na me to mani na bi si dem aya na me tretena so me nya me ho na me so me maso na me di denche no ti abonani se nani na chi ha no ti ma nani ne hune ma moja eba baba daso tina be ma hu ni moja ni de o so mi mu dia na se me beba na nya nti data na to mesini kwa so na na eflame ti adwena ba mi tin se na mi dwane agya me mai na se wo sore na wonya me mai ade no be ye no ti panyin de na ni afika ka to mi ya na me tameke to ano na me de ne sha akire tameke to ani sha akire ana denche no perform no na me tameke to ani sha akire na me fa de toso mi na me de panyin ne sa hama moto na ya diamnika yiri ti egusu a ye dwane na ejamadanfo magi wutie mi awiable a anti magi ya magi e won ye dwane ya me koye mi kunu so ni mi sa me ba kuro nu so nyina madanfo ba ko pe ene sa sister na me di ni ye mi nua ye mi bibia me ne koton ade ye bibia nti me kunu hwehwa me a hono me na hwehwa me ti oba ye na ye koye kwansini me kunu be bo abobom ya una me ma ha no se da bi o anti agi kura de fiti na pa ya kopema nwumre nyina mani ntwa no so o se nti wo se agi ni ya wase da bi no akona me kunu asan ba bi o maako na me sunu kuro ni sada na adwone de me gira mpanyifo anim se me ka sa me da ya na mboa na de wonsa kam to abati bi ni ma na chese be ma na nya bre wodon sa kam me ba bi ametro a wo bati bi ni die ntia e chese se na ba ma na nya bro nyame a ntina yam hyehyew na me yam hyehye me yam aka na de ache se ne medwane akomi kromo se ne me ye de aware bone di mana etena ho no ma ne ball 4 o'clock ball 5 ti sa ona akwaye no na akobọ na mane ne ma me mu bisa ne se ne papa na de na yo se me ne me yere na akontokwa wodi aye emu asame dia minimi dia ono no ekokeka ne wo ni fie abusua fie ti ho no ma na ma se be ma ne ba se opa me chew dia sibia no me ma ne nka da me fanche na asasem we esi am kasa me di kosesi a nti anam so ma me fra me bla say me fan ko hospital na me mi amachi mi kunu anam sa me do mi kunu na me ne won kwala say sempo no me ya bachi mi kunu a ebedru ba bi me so me ho be kire me no onye wanyempo bi adako bi okode bi beba ti mi nya sa adwene say mi kunu de mi ti me ma ya ma amachi mi kunu ti ya tie bi ala se mi twa se mi so na mi twa so no man fa nko hospital me amachi mi kunu no me de ko fa police station me amachi no amachi mi kunu no me de ko mabusu afie ti mi ko bo mabusu afa ma ne so anye wo mo de ba kokora ti mabusu afo e pa asem no no kora ehu na ya se me na me be ka asem e de atu mi kunu sunti sanka se mi kunu no kora na ti me ba ne se no na so sa me yira ba ha na e bia me hwehwe me yire no me ma me mo etua na mo ne mo fa e ba ho pa asem no kora na ma ko wa mo ba ya de asem no no asem no de e se wani na sa wo ka kire ya ni asemani ma se ene me ma me de be bo hwe ne ma se me ma me ka kire ma se ma me no otentinu nyina ya pe na me shaweg na sa wudi agro adan de me ba ma nwudwam na so mo mpe de ane me dwudwam nsam nyina de agu na sa wo se won ti ase de ma me ene metu me weg na me no wo de aboso na me no ma me so betu weg Ewurade nyankopɔ no me ma me yaba sa ante mama sa me bua ma wale asa me ho me ma me ene me wafa afri ye kuro ma mo ankanta so betu ne weg ene ne de aboso a no se ntro na media won fra na won ka Esumienu mama ni wuku mama yes mama me ka say Sam bay wa bedie mia wa ha o wa bre na wo bada ba bia wo be kan ye pian san kwala nti enye hwekọ na san akọkọ wale enye hwekọ na san akọkọ wale nti mama no ye ne say enye hwe awale asem ye dejejejeje eja se kan ye mfa se kan ne akuma na betwa anu ya na de be kan wo mo kan to mo kan no na chiri no
amo kan no na chire no na fe me san ni me kunu ba betena ye enti ne ya dan kra tim tama so matuye me kunu ani hu asem na eja ye kopa obi mantwea bi na ode ye honom dudom prepra ode hodom ye na eja ye kokko hye mi sanam ni me kunu ebe hye enti e fra mekun masa our life me hye adabi me na ni hye tv na bele ma bi hye aye Senegal sanilo hye aye me kura an wa hye ase da gunu so me kura me ba be ye bi me kura me ye bi woni be ma ni hye tv no oba dwamanfo se de wunya na no wa hye ase de na gunu twom hey life no wa di ni dem ti da bia anya na ko no obeka da bia kan mekun mesa wo life me nua badu Helena wo honom otie bi to boss na ho e no e maybe fasade wo se na mo hwe tv de na si ye ni a hwe movie me kuno na ka cha na obi a hwe acid sa ne yiro sa ne guy wa hwe acid agunu ho di ni dem asa ne life enti aya me kuno se me kura me ya bi na obadwamanfo de wo china e se acid kura na wo hwe gu ni twom enti obeye bi emma bu ye ni gu niema bi so we wase bi agoro no wa brash no mikuna ye hwie gu ne so mikuna ni bushia ni bia ne ahwan ne betia ba begina mikunu wie na midwane kwa na me ya e to da me kwa ka kira ma me nsa na wonti me ya hye e kana no ka da bia sa na me hwa anya de amubedi hu asem bia enti se obekumi ne de aware ni mu atati ne mu apa no twa no nya na me ba ma wale ase enya ntwa enya ntua monsani monje minti me wale bio efunu ndi fo enka se wa kume na me bushia ni firi wa sem region abaha na dia mo be ya me na mo ayam ya wie enti me so ment na ho e ma me kume di nguma gosu ekuma me wan kume kra na wo sam life a sabi play asan ma me wan wo me ama wo nko a ada ya chia was pain da so obi da se ne ma me angu ne menka ne bemba munsuo ama test wonso ma me wan nguma kosu ama tawia enti me ma kwa bla tawia mfa asedi no ma me gu mitwom enti ane akwa bene etwa no ane me de beko enti ahwana ahwa enaja metame wo monsa tokwa no na edo so no do eho ayi bia emuaye papa bia ma ye nka wana ahokyera no so do so me nebu afo bia makuma grace christ obeje me ba panyine no ahwe no ma se mama omega ka kyera ne sai sa me ba na metena fie wa me konsu ama na enya de obema na ahwe me ba na mpa so wa ayi wakuma so oje no no e wa ne apostle meba 3p garlic mesha mansanja tum no ya garlic ene ye de wo aka ho na ye ne natural way frafra wa bia nimo ensuo nimo ya fa nsija so 3p garlic mesha ho asam na mekan enu ti ene wo pa bibidura ye natural no wanom na fe etutu yade de free de padua no emu na tumi ama wapomden stroke beko ntehye wa beko wafu na ye kase no srade ne betwe na fe wafu na bafam kama wojo so wote ya beko high blood pressure woko ficha wote ya high sugar level wo soro no ni nyina ebe free ho e de amawu a onua me na down bomode akoto 3p garlic mesha ne binom na abedi ho adanse e dani e ba misia ba kwalena ke ba pidank ne angelos 3p nya na wo pharmacy ene e ba shop bia mu bomode ne free piwak e wo 0248 928824 0248 92 8824 na maunsanka bi grow fine about tonic eye mojadre di koko aye wonu mu esiesie di padua no e ma wunyini ma ho ye fe enna ne srade ye ada e wontiri ni mu ma moja timi di afusane ye mu akoma no ebo kama wo beda ye wo bedidi ye wo mfichi kɔ no bibia besisusu ya onua na eye grow fine herbal tonic misty eba kwalena ke ba stomrom smart eba fred mensa ba pedan pure leaf chemical herbal shop mu grow fine herbal tonic enye na for 0244 596532 0244 596532 enunti kawasi grace je nkrani bi ahwe wo ma grace so be fa panyine no na kasa de be ya me ho be ha me aso kakabusi ma se ne se ante mama omega be kwa me utie ni a wo sisa me ba no ama metena wonu ni fi ama me som na nya de a obema na ahwe ne enunti na ende obi ne maami asem dia wani dia ayi bese mitwa akire
enti me so me hwe se de anyama si kwone ayi na e ka ne ayi na mmene me dodo me kwosra samana akora na me de asi me mayi nyama ne ade se wodo ma wo maada wodo ma wo maada enti yankoya nim ne mewia yi enti eno de agya me de be ma yinsa ekokoma no me de ma na ma se ne se omoba ne ni henti wo ba na me see you be ma ne ba na me se me de won sa akwaware no enya ade a opa me chewo de mbiala so be tontoma ne ayi ama me bag ne ayi na me se kewo be bia ware na adu ne die kasi metimi ato aso odo na me wo ma na me de hu na me de wale no atu afiri me tanya ade a metimi aware me majiwa no dodo ye nso se me wale na ma betena ho na china wo ba na ma kofa blema so kra na wo kofa blema po de me de na cham kofa blema no so be senti aware ne de enya ade a me wale ne kura abon me hu ene me kure pa me cho pa enam so ka so bekume no obehia ase da gum hunti me hu so da e ba mi mu nti mi ko mi kurom ona ka se koi se wo hwehwe me na me de ne sablo hu ba bi ona mabusu afan sa ada na wo no oba ate na boso me so oba ne se wo agya wale nti mi ni ba bi o se ene e kona kokko hwehwe ye de sheble no no so ma ha tadididi ma nti me kwa ma ware no egumprenu esa kokogu wo wasa be ma ne se onte ne wanse se aware na egu ne maame ne papa nti yesa kogu aware ni prenu ewo mi krom enti prenu no so no e na omo ne ka no se nkwala no busumbi obema nkwala miensa no 1 million ti mo fa ne papa mu bufu sa otutu anoma ho de abekere panyin abebi sansa no ma be ni na odi wo mani amon ode ne sake ka nanum o se sen ni wo mani e no obema nkwala miensa 1 million 100 Ghana cedis ti be papa mo sa wo monje ti e hwa e na me ne mabusua ne sori ye ne yakwa agya na me se papa mo de mo ma menje ne sa na anya hwekra me so me ma ne nkwala ne bi so me ye adwuma ntimi de bi be so so ne ahwe nkwala no Maako sene na kwabla tawia obehwe nkwala ne dia ana me no ti hai na kwabla tawia ti ne dia wa studio me ha na oba ha dia ene ye minim wansi ha wan sha kwala no wan fama be si ene 100 Ghana no ode beba nkura miensa bosome no wan fama enti e ba se ye ne tena ase e kan ti akura ne ba ye nkura no ya ba bejan no na panyin ne wo pieces afa na obekofam to obekofam one wo mensem na de tosumienu wo class 2 na de tosumiensa no wo kg2 afa na obekọ class 1 ti awrade adoma matimi aye bia hwankwala ne kakra nkra ma panyin na awie GHS no esi awo SS2 oh na muja awareja ya ne ba no na nkra ne was saying first born no was saying no or pieces oh no pieces second born no class 2 and na third one say class 2 no so wa ba be na form 1 class 2 ni wo form 1 and na pieces ni no pani no was saying no wo pieces say our SS2 and na ya no ono wo KG2 say ono so P5 be ma ne ka prema muja ya wade no omugu awade ni fie say ni fie sia ni 6 years ni omundi be ma ne 1000 da one person one city won wash and me na ma sha mo yare e aba form 2 e aba pieces Inshranka radi aya na ma da miku na ma wale ni sesia nso ase wa boa me pa emra na me ne na ma blabo no enkoye na kwala ni gumisumi di pa me fa ha ono nso ohia me ode opasam tu na yanka tese ma wale pe na dia blama de kura de me age kwan ode me afa so ntia ma wale kura nya makoro na mkita nkwala miensa oso oba me se me pewo na dia me pewo ne waye mwa nyina nti aya na madanas nya me hira no no kwanem no man kwantente so amani sikampa tna bia odi misie ene mete said amia misi mi fi medanase nya mi hira mi wura wutie mi awia eja medase nya mi hira wate no anya okase o ma wunyini chale o ma ahode ankwa wom na nkwala no ti wudu asa why enti anu ti ene ya hwa nkwala na enti eduru ba bi na mi husa dabi me ya di nkwasi asem echa se nkwala ni nyina ombekọ omo me ya di nkwasi asem na obi nso hu ne se wo ya di nkwasi asem no asem we no kan achile se we ye gangalia the buta of the buta or say agule be sonne ti agro na sonne tiefo the buta of the buta
wo so de ne ye de me tsa se na mu se da bi me ya di nkwase asem wo de ne yankwase asem ai e tsa se nkwala ni nyina wo mbeko mpapa wonam so nyina ka ho ane ho me wa mama ensa wo mama ensa so ntopala ntokode nti nkwase asem na me de esa me de blame esa me na ne transika to me frɛ me kunu sanke ye ka ne bɔkɔ no ɔde o mehwɛ ne ma o megye nkwala no wo hwɛ wo mu enti me de e ka me boy nyina cha ne sai e ka ne nyina me de ache no na sa 26 million apanye ne bɛkɔ SS mpo no na wodene ne wo enti me ya ne sanka akora no go sua jo ka cha me se ma adwuma suan de mi suan na adwuma me pese me ma ye ma adwen se me kosku nto afa me ankosku na me no madura kume ho enti data na hoɔden ne wɔ na yare colonial dafo yinsu aba ma papa na na adwuma sei enso me kunu ka me ho boa ma ye de yakwaji lo no de akora no ekosku enti papa se wa ba na abajo ma de mesra wa sa 22 million ne de 26 million de meje na ka ni nyina me de acho me kwa na maba na abosome so a me de beba ene na mako me ne wo kasa me da na me pen boko nti bronya anim no ofra me say ofra me ba pen ne nkwala ne mla mako de bibia mpo ntwam ne sunum ka me mu ama me de ne ba ye ne say wo ma nkwala ne ba ho be da wo nchan ma de achen me fra se kwabna ta wi se wa hu de nkwala na ye wo hu nkwala na te wo san so na nim sa me na me ma ne be say na nim sa aboa bi ache ya so hu de nkwala nti me mpesa me no be twe nkwala no ho manzo nti de aduru no to aso aso o mate na de ankwala ya ye de me kra meto aso o mu bia sku na ankwala ifra de o ma asam to anim sada fam wani sada mi hia sku ntale mi hia bus me kwa manim ayi class 5 ni nkura no mako o mu bia sku ne textbooks nkwa me kokoto e blue 2.5 ebro textbooks no kwa no mako ayi ne no ayi de aka ne ma me ka ho me fra ba ma ya bra ma na se wa be ka kira me ne se ewra me ka kira mo ate e fra na kwa fra me bio shawoma ade okunu na kwa ale no o ti mi shawoma na o ti mi shawhan ma wono ne ma no wadi aba asase so ma fofo na me se kwa bene tama na wudi wutwa na wunya wo feelings no papa ne na di twa no wono no ma sha mama wo ya bla ma ko shini wo mo bla ne ma ko asema ma ka da me se me nsa ho me di na tam papa nti ho no ma ai wo sa fra me bia me ka cha me san be se ko shini ate se wo me se nkwala no fo fa ma po awon me sha wo mo ne sha wo mo ne ne tena na me kwatin wi me se di atwa biem asan wo wo se ne di an ne kwatin wi obe se di atwa biem asan wo na me ba fofo akwadi ne sa ne na wo agya ho a wo hwe wonom na cha se wo didi twa na wo kwa won shaba o de odi an se wo biebiem na se odi di twa na wo kwade a ene mo na sa ankrofo we no no se ya de mo famla kwan so mo na mo ma anroba ene akrofo o te wa na obi ma me akotwe sika sim so obi papa se wo hwa wo ba na ka data mo ba ne ya adwuma wonya ni sika egu ni botoma ka wa papa so wo hwa wo mebi kan enti se wo se wo be di twa biem asa wo nti wo hwa me ma ne dia ene wo di agro ene wo bua ene am do ba famla kwan so na se wo duru ho na kufuado ana mako e ka kira wo se ana lo yampa e ka kira wo se o kwabne wudi biebie twanim ko na wudi wie na wo ma na wo hwe wo mo na se wuduru ho no ma wo benya twa na sa di bi akwa wa ba na mako no agya wo na wo ko ti me ba ya na me nante se no he na oba ba ko ko school no nya accident ena wo frɛ wo papa ka tell se wanya accident dia na papa 2 weeks ya ni me baba ko school ena wonya accident wo frɛ ne papa sa da manya accident o ka cham se wanya accident a entimi nya de enti wanya dan say we dia ayi agis wo de enti blama no de mokwa shoma ni papa enti me so mani abre papa enti ma ko mesra mo the buta of the buta or say agule besonne actually say we gangalia the buta of the buta or say agule besonne so papa the buta of the buta aso say there from day one wase ne kwati nwi enti obesa di twani biem asa wo biem ene akuya bekum no akuya bekuma de bura matade ene bura matade no akuya bekum no ne ene eja betomi ne se huren enti na miyanka asem o ai kwakutawia kwabratawia
ebra wo dia ayi ya ka say efia konya no nwoma no wonya stress na papa no we mi ni dada no wakeka se be hwia se de agu akosu akumam ni ade no ti na wo so nya no a wo de ayi no nwoma no sa na ma ko nya me na abekumi na wankumi na me menya me nya no kwa na ka me bone na ka wuo so a so bekumi ka bedem na sa Bible kra kan sa de otwe kan wo ase kan ka bedem enti anu na ye self defense ya na mi na no wo mi no na ye self defense me save me ho my life self defense no because no mia waku no mia waku me mlasi nyina de hehra na me mayi sunkura no wa hu me ma ne mo ade wode die na mia wo konsa sa wa so me kon enu wo mia na wo so bo modi atoto wani nya fi akonya na ade nwuma no na wie na nyina ho wo wie na nyina ho wo yo ba ka de bo ne wie ka be nyina ho wujane mi jane wujane kero na ni enhye so de mi jane ni enhye so kwabna tawia kwa na be ma bia ma hye na die nti na obi be yi ho am ai feel obi na yi feel anema no se woni ho a obi hye so nti no ba ya wo sesebe empany for mo fans chame mo ni wa ye eno no de anya obi a na ka hwe kire no eye na menene na no eno na ma ni bo ni tirim se obi na okache obi sa na ene crisis ya wa ro ntira ma ne hye so enane de na menene dawo na ayi yefunu ne saye ye na mako de awaka ne de hu sunsuno osuro me fa ni san a nyame anya madoma nkamu ye ho kakra wantua na me san no mla ubiem na no kwa asore kwabra tewia de na asole okoye nyina ye ba ko pe no kra me wo yam ko de nyame ase na me de ne koye ni ade 22 years na ye de wale nyina me hu so kwa asole wa no kwa asore na be ma won kwa asore na kwa wa no se be ma kwa asore nka nyame so be ma ko se eno de sabi o konfo kra wa tena bosom de ma akokra otimi sachira kwa asore na ayi wo mo kom no wo ma bosom no prevent wo from so many things o abosom no wo mo prevent wo from so many things enti wo mo kra be ye chemba ma won kwa asore so bosom anya hwe no wote wo wo mo timu sum na nya asem ketwa 22 years wan kwa asore da na akobi me de na me kwa asore ana wanhwe na mfana nko se nko be sakra me de ne kwa ya wa ma no ho kwan wo so nko enti wo ja ware kwa ba mpresen me ba mpre nan nyina no sa ye ho ade fofra na ho ade ba ko na ba ko na entoma kra me wo ye na ya de be be hia me tameno ai fo tameno enu ana me de wo san kwala ni nyina be sinde na wujai ko ya wo de be ma ne nsa bre no anase we de odo jai ko ni bia me fa nsa ma me hwe so be pa chewa empresa no wujai ko ye nyina na mo de nsa ba wan de na me fa nsa ma na za na wonya ready so be ja na de na me fa nsa na be sa ko no na me pese obesa kira no be sa kira na free tibia na no enti na di mremra no enti me kwa no ba na me so ma na di mremra no wo hia no wo se mo antwempra enti ya twempna mo twempra kakra ya twempra mo twempra no wo start wo asem no na wo se oye twetwa asem wo pensa wo pema mo twempra no wo ehunu ne sa tebia ne mo obehunu sa wade a me kwa mo nye ba ne kwa ya me ho ade ehwo ne de me kurom ho no man kasa de wanya ama mahu wanya bi se me ne te wan de ba ye move flow na ode me tu kwan na ehwo no kokko kire me se woni me sabre no wa saying e mape no wa saying sabre no kra na me nyanwe ho na we nyanwe de se na me nyanwe ti ana me so ma ya ko ekuro bi de achembe na juada utie ma akola bia ya ba ya efie na ye kokko hae no me fanse wonu aba na ye soma soma no mani ba me ho so kra na me kuru anye ma kra na wone na wo ba sisi Mako me se me ni troda Mako me se me ni troda dia me kuru ya me sabi se me jai na kra menene me se ye jai kra na menene won kwala meet bibibo ne to na be ha me meet ni nyina ka asema ni mu nto ne so da sa mo fra kwabna na kwabna say yakola na oda ye fifini be ye 17 years 16 years akola ye soma no se me kuno say kwabna say wandi na anyem na makora na nwa na akora ne tiase maga na wu a na ansama maka nyina ye ntoro na wo de wo kame no anana na ma me pa cho da bi na de bonnet me kunu kra de na fe na me hunu foforo na me fa be ne na mpene pa na pen pa na me pen pa data na fe na champion na da de lumba no latest na ba so eti ne ye
Yeah. Usu na me yo, or the sister or when he says batters and tabu be the na buy and no na near DG ani. Near sheso pa. Enti obo yeah. Ti me kunu da na me pen papa. Yo na mo sheso. Yeah. Near sheso. I'm pen pa. Agibani abri o. Chilasa we are gangalia. The buta of the buta or say agule besonne. Agule da sonne pa. Enti ya no na to kakama me. Asa ya ni na usuna mi yo. Usuna mi ya. Nankebede na ya wo ya. Na wana na mo bona kuti asa abdi. Asa satan da na mahu me do. Enti sa ne me maami o me papa o kan kra ne. Se wa ho ba bi ade de ko sie no. Sa pepepe na na tie odo foforo na de. E ma dodo se na wodi wani hu se wukunu afa no wo chi. Oh, mi kunu die. Emma dodo akra medi manu hu de ono wo monye mentafo yigu ya ne ayi kura de achembegro eho asinfosu emma de ma hu kura emma mi hu omikunu de mi hu ma be yedu emma say edu enya na kwabra nyame kwabra tawia pede wan de wa sawro ne hu be pa enya no opede yen opetwe no kwasem enti wose die nti na onhwe nkora no wo gyan no nti ana die nti no so onhwe wo wose memfa memba na be ma na makwale ne enhwe nkora no etiefo so die tie bia kwabra wo ngungu ho ma be ma foforo nhwe nkora no enti me panel members ba enya adwuma ne ye wo mo de ama ye me de na wie kwabra wo be hwe oma me pa cho asu wo mega no wo baba Grace nyame sha wo ba Grace se wono no na bibia ye kama onye ayi enkuma kayir bombom ni bia ye kuma Grace de no odwo na ye mami o me se me nkasa ye no kure ba se de wo ka ye no kure de mama menyi ni etu oba ba yi wa no 21st clinic ye siatica expert na fe kwa brata wia wo be hwoma wo nhye so wo yi wo feelings kasa be ma foforo hwe wo no wa ye bi enti won so yade aka ne nyina 21st clinic siatica expert ne wo mo de yade entwe wa manim obache wo mo aye ho adwuma enti bomode ne bra 21st clinic na siatica ye ntutu free ho ye wi yade nka ye kaka ho na doctor fo no nyina free ho lab scan massage machine treatment abibiduro ne yade ama waka ho 21st kanti bo no ede bo na hye enu nti wo be kwa 7 pepepe na ye ready ye branches doso enkrai do me market avidu den mo Kumasi Shova Sisuta radio so nyane tachi go so sahwe for 0540 311 0540 311 atiefo ene emu ayeden papa enu nti ye ma kwada me free an me kwaye no ma ase no efra me ka kira me sai me ye baifo me ye balok ni ba na oye na mimi jai kwa blanta wia no ene kwa blanta wia timi atoprot atasase asidan na dan na me ma me kunu na me kokko wale ne nhwe me mane mano so mase no ene nya me so ni kura me ka cho so ye panyini hu ye panyini genja wonim nyansa na me ka so wonim nyansa na se ye jai ware ko e ma be ma no wo odi ne twe no enhwe ne ma na bi na hwe ma de a ene me so ka cho so no so ye bayifo me de me kan o ka che wase me ka che so se me bayifo me yakume etiefo me twe mawu Chilasa we are gangalia. The buta of the buta or say agule besonne. Agule na asono. Oh yeah. Akoma 87.9 FM. Akoma mun se mitumedi yene kwaku ene obaya ne busua kosoro. Ahai butu na nse asumbi nko a de aba fom. Nti ebe makwaku abona se ni na atofa. Ewi ana ya tese nta busua. Na fe ma zo go. Ti yenti a de obaya ne busua ba akoma. Ma zo obaya ne ba akoma FM. Yenti a ne ba ya. Yeah, go ni na atofa. Die nti na press one ne ka so bi na. Let me know but the first in my mind it's like buy and now was say she was in me buy no me say me buy to deny me my friend no cry now even me WhatsApp line now my friend on so when you matema if you are back at
enti ọmọ kwan ẹ ma mi enye me as my right enti me ame so me pese bia tina me ese me na so mra enye me family na right na right yeah that's it ba kwakuse ona wawo na ofra wo mfa o ma na kwan ma na nhwe ne ba as the responsibility entina kwade wo ba ye enti uyi ano sen na sen na wo kan fa so ya no di ma no atem no di agusia fo atem onzu ni ska me ni ska nyina me fifie etu nchenya me nyim nyina no na ahwe one ma me 1000 crown hospital first day me ko transfer na ko insurance ti en fo quick loan e na me ye ko ye one ma me ska umma me sheda wo so na be di matem wo ya na wo e na me ka cho say akwani ni ni your friend said 3 days. We no did 3 days. Ube fiona ma. I want to find out ube so obet na ye fie ha no ube fa oba. Na di atem na wo bo mi nua ye otimi ma ha no. So na mo je eba. Na ma mo ka so mo twa. Eche na ade boy bi ba so mo be pa acho. Mo ba ya mo be pa acho. Na yi 1 million. Although na hospital bills and 9.5 woman ma me 3 million man ko dey tua bills na answer na woman ma me 3 million hono enche na ba na be pa cho na dey and this be na man se fa dia aka na nya hwe fa dia aka wo so ya na ayi o so ya ma me se ma me e be fuo me me pese me ni magusia kwa ampo ntembetiti da bia o so ya me ni magusia fo akon me pese wa ma me na za to so you so we be enye oh sorry oh kwaku no oh sa no yifu na obondi akwaku aka say na me pa to first am so kasa no we nti na ma so mi use sa we enti ye be correct mu mi na why asubie ye penye entopa ne bibia enti ye fe ne die mu bia so that say na you too so no answer for enti to aso why you say That's a ambassador on man of common and Shaneba. Now the reasons in tell man once I was a sister what did you attempt and what was for air content. Now one share I'm not going to 14 days. Ayiko seasoning powder, Elan Spice and Trading Ventures, Yadiaba, and Ayiko beef seasoning powder, no aba, with your Bomodiana festival beef for the Bay de Bay Sham. Ayiko jollof seasoning powder, soon you fagu jollof them, and yet dead name Makumako. Ayiko steel seasoning powder, fagu steel nemo, Nabibia, and Yakame, supermarket, Munyana, Bomodiana Friend 0244 160750, 0244 160750, na Emma Wonsa Enkabe, na Shannon Sodania Ben Trading Center, Yadinadia Bameshaba, malaria fever, typhoid, diabetes, when I'm young and when I'm Mr. Wada, Dania Bamesha, Danitona Bamesha,
wani so bro fiti kurom nsisi so ye wani mu ato de ne ye dani to ne ba mesa dani natural bar capsules eye mema nkuya adro eyi mema sisi mu ye mama mema bo adwuma pressap no otumi ye ne ye pa dani e ba ointment eye obi ointment eye afatwitwi wa poso no wa poso ho beto dani prosta o capsules hye so eye mema dro eboa papa poso to o prostrate no na ubenya bi mesie ba Fred Mensa ba Samenko apidanka ba dum chemical santase dani e ba ye wo ashtam rom ye ne dani farmer hwe ne mo ba modia ne fa yen sese a e wo 0244 36 46 51 0244 36 46 51 na wama wonsa akabe na bibia ayekama e de ama na mom Zoe Fertility and Alternative Medical Center oye oba na bema oba ye fro boni ne bema ye fra wo kra wa awo no awade na wo mem bema ho kwam awo form ana wo bema ne timi nsori nyina so epaja ne mu a eni gina tim kagya ato no da ho eye ovarian cyst ana fibroid wo nya Zoe Fertility channel so ye wa dental new site ye Benkaf International School Adenta Pantine Road Odoko Tarazon so ye ben Nicolisi Hotel na ye wo pharmacy ho a enura ye effective ahyemobe na ne bonso e wo form Frezaway e wo 0243 23 95 34 0243 23 95 34 excellent healthcare ye hallmark eno ye Zoe no quick credit yes bomodia na beje bosia quick credit na efa kwaye wadwuma bosia fa kwaye wadwuma won fa bibia ma ye wunya wo de beba ye wo Ghana card wo ba bosia no ye be mo bi wo di akwatreta on pe wo mo wo di akwa start business bibia aye kama frɛ 0302 200390 0302200390 and 0596 920833 0596 920833 na ene quick credit eni nkomo afa yenko ya story no second one so Esther Ejewa Esther mame mo ha yeah I know na pom to say mame andom okay Esther agro no beso ne aso entifa ejane so mame yenko mamba so de enti ame ba ne say na me go school ana me share be ma bi me start SS1 na me share no me ne tina ho akopim se me do SS2 ana nyinse be mu nti nyinse be mu na me ka chen se ni se na abo nyinse yaba nti se be ne de me kan ye de o kan se o woni nwua bi wo no mu nti okọ obeka che ni nwua be ma madu na me de ase nyinse ti me kan rom tim se na obi a me de asemato anim na aka chem se obema be ma na nwua bi ase nyinse ana me se yo mate nti o ma medro ni semenum o de ma me o ma wo de edro semenum be pa chan o de ma me na me suru akire nti ma no nti me di ko fie na me kotuguye nti o fem na me ka chen san ai manum na moja kakraba ana o se nyinse ne be ba nti wo mu aba eboso me na mai ana me se nyinse ne mai na me ko me sa chake ye wo ho ana o se o from ma me abona mane nti o from ma mbona mane na o ma me se amra o mu kro mo ko fie ase o doctor bi wono mo be ko na wakochire ma chen se ni se nurse nti ye ko fie ase na o ma me ye ko doctor ne ho ana doctor ne ma ye duro nti o ma ye duro na o se ye duro ne ye de hye ye katere mase nti ye o ma me duro na me de hye me ka o de me de hye me katere mase na me ka se duro yi de ma me nyi na e bia me no ma wan hwa na de ebesi nya obi krom so na maba ana ma anu ma duro nti me tugui ana ye koka che doctor o ma me koka che doctor nse duro na me no be nyinse na mo nti se be nde na o se bia me yefunu mu odin nti me nko me kurom 3 days time ama on frem ne ehwe de be me ba me be ma ne mi ni so be se nyinse no be ma ne friend say your friend ya wamprachum what hene me pa cho wa prade adwuma ben wo ye odimate edin ben na edin pa ben no mo di ne mo no o mo friend of fire na we mi ni se wo say nyinse no to aso nti mi ko mi krom na me se nyinse no hwa ba na e ma fisi abusu me nyinse nti o ma mi scan me fa nko hospital na me ko ready ebesi nti o ma me 100 cedis e ma me de ko hospital e de e ko check ana me ko twa scan ye bibia nti o mo ka se boso me so bia me mra hospital boso me ne so ya me frɛ na sika bia ma hwe ma ti ma me ma na boa me san akopem se awo ka me awo kwa me ya de me ko hospital ne friend se ni se awo ka me yo ana o se yo ne ya mo besia ne mfentu ya kanda de ebesi bia ya friend nka nchen ti mi je bosia wo me nua ba ko na me di ko tua ye ti me di tua wie na ya ka chen se abo ka 1.5 ana o se wo be send diska nti di bo so me no on send na ma me se obi sika ne yakodi o yesrew
send the scanner for my or send him 100 cedi be seen 50 cedi na kan de ama nti wo yi na ni saa bo so me miensa ana o ma me ba ho no o ma me ba ho no de ne ma kakra bae ana o di 50 cedi kan no se akra ne ntu ni di Elizabeth ana o ma me ni je o no ko ne se o de go bi paso na so o de ye o de na no na kai si ntu ni di Elizabeth Elizabeth or sinkremo ne na na ye nkremo ni Zafina nti yemfa nkremo di ne nkan ho yemfa nto okay ana okoye nti okoye na ma me se ayi na wotwe bia won send 50 cedis na wotwe no send to aso mpire no efiri ya nti omo nka biem saa akopem sa akora nya abusuminsi na mo ayeden na me fira be ma ne ka chen se ese akora no start ye didie nti wo mo wa me asema o ka chen se wonya adwuma nti ono kro oni die wo di nti me ye din na me ka se ene din na o ma me di aba na me mfa nto akwala ana o se me mfa nto na de mpa bia mfa nto na me de ni etu obi foforo no nipa akora ne bo ame a ona na eto aduane ma akora ne di eye bibia e ma akora no nti akora ne nya 1 year ya na ofre me ana o se akora no o mpese me hwe ni bi ma na me se akora nsa wo hwe no me fro se ma miniska o se woni bi nti akora ne nya afe ne fa no ho ma na me fre na me se ese me pese me sua adwuma nti me sira oboa me na fa me to adwuma me na ese me da me sister nso nchen nti me sira han da ma me na me ntinem na me sister kunu na ncha ofiri abrochire beba 1 million 1.5 no kura 200 amana ka 50 me pa try e dan sika no obenya me pa try nti me ye na me so ma me fa akura ni go to school nti o ka chem se wonya adwuma na me friend papa ba ko wa one ne wa pra de to nanim se ni se na be ma na ka chem no so wonya adwuma no se ada na ya wu twa ntro sa na wo da bia okwa adwuma osore ahomache kwa adwuma ade nti na o ka chem se wonya adwuma ana me friend na me se ade nti na o twa ntro se wonya adwuma bra wo ye adwuma o se nti nka bo so me ni manya 3 million na me be save ni ka me fa ni nyina ma ne di ana me se na sa na wo ka nti ada me friend no ma me ka sa wo fon so na o de me tu mu asa ma me kan zan hwe no wa hwe akora na onya ne hwe na akora ni enya mfie miensa o mba betem oba no o ma me ne kan me nyini o ma me friend say your friend ma Elizabeth nso te me pa cho wa ai Kofi ase ma Elizabeth hwe me nyini se Elizabeth your ba no na kan o friend ne ba ni se akora oba ka hwe na boso me mfie miensa o mba betem o friend ne ba ne kora oba ka me wo na ya kakra na onya 2 years o ne papa na onim ne da ohun na nim do hu se ogina wa hu se ne ba ne kora oni se ogina ho wo hu ne ba ne da ade wo hu no wa mehwe no me pa cho da bi wa mehwe na ni o ma me nko na ba ho obi be ma no a wone wo danyi se ya we no wa mehwe na enye ma Elizabeth kro ya so na eno de se wo hwe no wa ase ayi ma Elizabeth Kofi ase wa anya nkanto no so wo se ebra ne ba no ne ba ne friends de o hye winyi se ne yawo ampratwum ya ampratwum ukoka chen se wonyemu a wo se koto adure na yinyi nsan ni go na okobo maame amane no ma Elizabeth ye dai me pa so no so ka chem so doctor ni bi wonu nti me mra Kofi ase wo na o ma maduro na me fa nse nyi nse ma Elizabeth ma Lizzy Kofi ase wo kwa asori o me pa try wo kwa asori wo so wo de wo ko ma doctor na obatan no ne yi wu ba na to agu me pa try dabi asem we de ma Lizzy Kofi ase wo ba ya ampratwum oye mate ma Lizzy wasam ne yekan ma Lizzy ye no kore se wo ka kira wo ankasa wo yam bayi se wo doctor bi owo a obetumi ayi nyinsan na to aguo na wo ayi ma Lizzy me pa che wo we de menim se ye no kore na me bisa akoshan me pa che wo ni doctor obetumi ayi wo ba no hwe mu madwoa se de be ya won konkwanyem nkrofo by heart ma Lizzy wo doctor wa ya abortion wo ni doctor obeyi wo ba no Kofi ampratwum ya ampratwum ni hwo mo madwoa se ba ya won kwanyem obi ba na wo ye de adwuma na wo kwahia wo na me ko school na to wo school wo sen na me wo SS2 ana one menyem me hia na wo SS1 SS2 na menyem na wo SS1 na wo hia ya ampratwum na wo ye de adwuma sa abre no sa tem no no so enwie school na last batch on ma be school no wo ono so SS anase no so SS mumu school mu wa ntina o ye schoolmates ya ne maame na no ye border anase day na ye day school pa ko so senior high yo
Pakusu senior high. Wo ye day. Me pacho wo. Waka kire wo se wono na hwe wo maame. Me pacho dey. Tie. Waka se wono na hwe wo maame wo fie. Ana wo maame na hwe no. Me pacho no so no na ye adwuma hwe no weekends na akoye adwuma. Wo ye de adwuma na de hwe no weekend. Enti na adwuma na enti na wo pe. Se wokoye adwuma weekend wo di mate weekend hwe no ho. No wo betumi ahwe wo. Me pacho anya ne sa ba na me no obi na tina. Oni pakoro ne bibi wo no ma wo mo ame wo ho. Enti na no mo. Ebia minya me mensesa on top ad ma me ntina ma me ho anu no. De mudi yi mu ho anu no. Ye duru ba bi na toilet roll na ne ye bobo ne ye de ahye ho. Pad keke. Why na do go school? Me pacho me bra mo na na ehwe. Enti wo bra na na ehwe school. Wo bra won tumi ntop ad ma. Wo bra tumi de wakọ SS. Mo enjoy free education bi ana. Free education. Wo bra tumi atoto provisions ne ho ne ma. Bibia wo kra de say ye day into wo do koba. Enti pad common pad and na wo bra so ntimi ntoma. Uko bisa no so onya. Wan ko bisa. Enti no wakasa na masoro. Kasa na mi pebie di. Enka pad. Wo yesa. Wo yi wo bra boni aye. O ma me no papa ti ase. What mo no mo so support we. Omodi ya na omo wonu mo na omo nya adwuma. Menti won kan ye. Omo wonu na omo nya adwuma na me bra na na support. O bra na na support wo. We mi sa wo ma o papa pad. We mi sa wo ma me pad. We mi sa wo bra pad. Me pa cho. Ya na me ne ti no me ma me bra me ne ma. O se me na ma frɛ ma me akeka nsa ma chense bia me hia bibi na omo nto mrem ti be na omo anto bibi amrem me bi. Na send ye fa na ma kwa me bra ho na ma kwa jiska akotọ pad de ahye me ne me mu apache wo. Me ma me no obehu. And besides, wonya menses so akoka che wo ma me no a wabusuafo obo wa na de buafu ne se wo hia pad. Na me me wo mo wo ba bia na me nyusu phone so. Me bo na se wo bra na hwe. Enti na wo ma me na wo ne tie na hwe. Na wa na nya me na net. Bibi say me bra na nya me na net. Me hia bibi a ma me na na efre ne ka kire no. So so betimi aka kire wo bra so hia pad. Me pacho wo ebra Kofi ampratwu mu o say wono ko school ni bi wodi mate na wo de ahwe ne ho no me pacho pad no ko so afri pad factory begu ho ma me pacho de no mo ska me pacho no ma say Akoma etoda no ma mi speak etoda no say nchire se bia na awotwe ebia na awotwe no wukua de bia wo ma miska ebia bosome bia 2 weeks o ma kire yen na watch bi ebi wo ma me be 50 cedis na watch bia eno no agese wo ne wakọ dance a wo disca na ma wo na so wo ho akwekwe na wo de abrɛw ebi wa me wa na wo de abrɛm nti hin fa na na ne koda owo edan wa prade ono ankasa wo ne dan nti wo ne obi na tie nti bere ben na wo ye nwa afa ho de ne koro enwumere na ma me no wo ma me na ne ti o ye adwuma ben opomade tamben me nina ne coffee na wo pon school tamben me pon 3:30 na mapon no apon enti aprade ne na mumu school no aprade na mo so bote hen na ye school no pa akoso na me ti aprade na pa akoso ni aprade enti me pese me hu se wo no obi na tie se wo ma afi a obehwehwe wo enti anadwo tamben na wotumi sniki ko ya wa mpratwu mu wa o ma me a wo ne tie no wo hunu bebe me pa cho mani abri o yankrai Ben nine anadwo 9 pasha wo na wo da wo be nkwa wo da ya wo dem na me ne girl bi na na da nti si dan na wutumi pie ko ba wo koda ho ma ade ache me ba sha wo koda ma ne bosse yansa wa ba me kwa me nche nya say be say be 20 minutes kwa 20 minutes na wasan ye dwane aba okay nti wo girl na wo ne da no na girl ni mu say wo ne na ya lie ana sa de na onim ba na me ne nye lie na onim ba na one ne nye lie enti ya nche woda o ma me na ne ti na nche woda me pa cho ohun ne breben menyim ye mu hwa exactly wonyim no obehunu se wa anyem anka wo betwi afam sa wonyim no ene obehunu na na ka sa odiesie no ni bisa wo enti school no any mate ni ya wa mpratwu mu no de na na ape am pe school na pe school na when you pe school na de yede na akodi mate ni apretwum e de asem no wakato wakoma so e de na e wone ho na ye ofe ya wo hunu bi da wo pe school but one new school no ho na akodi na chi mami hunu so oka sa obeboa me oboa o pe pa chai oboa o wo school de na oboa me nkakra
no aboa nkakra say waboa pa ho no oti yen pacho de nkakra nti no eno ye tutobiribidie no ode ama wo na ade akoto adi eno so no da no ode bema wo wokaso woni wa enkobe mo ska pacho nti wode tuye die ne ka enya boa na no wo boa de no ye ma wo wotumi hwe wesses ma wo wie pacho de nti mo ban ayedie na no wo die no ho ka na no wo tua se won fa wo se ya wan pratwum eye na adwen se okay me pese me hwe Esther Jewa enko be hwe with that sex obehunu so ho kire wo ti me boa no with that sex the moment I want no be dan wo diskana man nyamwa eye give and take what take and wo give wo ti give and take ti mo ban wo ss pacho de nti wonyim yade na ama me na won ne on wo ye me ko me ma me hono mo e wo bom fa dumasa opa mo ma wo ko ma me o ma me no papa na o mo nya adwuma no me pacho obi hwe wo school mo wa wi adwuma be na pese da che wo ye am pese me ye police na pese o ye police se wo ye de yan me nya adwuma bi o nya adwuma bi a se de police ya bon bibi ya bon se wuti fie hwe ne ho fe obetimi aba Facebook live abehwa ba yo ano ameni ni di nkomo no Esther Jewa me nua de ama Jewa and then the headmaster di ne birthday ya de ne phone beto so onu baby a wode wakwa akosie o ma me no papa wo brother show se nko besie me ko ya mama ne that day mase ya ba wono de otumi wie ne yeses no hono wo de wantumi mpokura nwie pacho de sika no de ma wotumi de bi twa susu na obetumi de ho akoto adwuma pacho de wodi ni nyina wonum many abrio Esther yebeba ne so man let me give it to you first because say ya no go so aye kasai SS ni bi disabia so se bia nya dom pani for mon fan chame ne base en mani abre kwase apani bi achi Akoma wa mami school replacement di na kwa akoto Akas wo frin kranya di na ba beto Akas atwuma kwa ngoma secondary school ewo trede it will feel so one o ma mentam kwan wa enkran ne trede de wo ma me hunu ti anadwo na drivers ne mate for e de wo mo tetare ka ho uncompleted building mo na rifuo fa wo mo rifuo ye fa wo mo so ti ase e ba ye wasa de Akoma mani abrepa enti no wentumi anya bibi papa bi ama wo adan na wani ji wusu mu na emom wo peska akoto pad nti ukodi ya wampratwumachi na wa mo ho bai ana wa ma na nhye condom kire me Esther mani abre o mu tie o eye radio kire me adan mama mo ho bai ma na obo ne ho bai odidi na ebo ode condom ena ye dan minim de nti e ba ne sa ba me wono na okache me say man tini nyanzo no se me nkoto check na mjeko na me say aden nti na okasa me nkoto check na mjeko ana o se me say ma me ntwen me time no so na me menses ama na obi abon mo ide aden nti na akache me say me nkoto check na me check Akoma ya wa na okasa still na me nkoto check na me check ti me ko check we na say me nim ana me busa nsa aden nti na aba ne sa no so o se wono kura wonimu ana me say na say we dey we style o kan dey ya obo apaye nti na aba ne sa ana o say o nya hwe na wo ni nwa bi wo be ma na ma yaduro ne yase no ma say no na ya wo nu say wo hye condom ampa wo na ade hye no ana wo no ana de hye ana wo de hye wo de hye wo hunu me ba cho de hye wo hunu so hye condom ezi de na hunu so hye condom ana wo hye condom no twen wo ba ya na hye Esther many abre men serious that's it many abre wo so hye condom won hye ma wo huni won so hye condom into wo hye twen wo na ready battle o ma me hu say ekura na ne say beti adanko dada de no de na yayi e wo so wo de hye na wo hunu na wo hye condom anko be ka che say nkedu ba bi no be ka che say wo suro nti kwoto accurate ni e fa nche ke hwe no batambone wo ba so nyim wo bi a wo se me wo doctor be yi nyi se ma doctor fo ni kanyu wo ba ya wampratwum ne hwe omunwa e majwa but mama wo ba no wate free ukoyi agudi ama no wo wu a obi baba wo wu na ye ndai Akoma enti se ade na wo ba ne nie me ba cha wanya mfie sen
Akaka no nya 2 years. Oyo ba na bema. Oba. Ne de me hu so oyo ba mpesa amantan hu no bi. Oba. Okay. Nti wo ne nyina ne kapre mai. Pepa cho de. Nti de ode ne to no e na ahwe no abedru sa abre. Ono kra hu ne ba ne so da. Nti wonya dem ma ho. Me pesa ode metu adwuma ma na say me sister kuno ne so benti on high dynamic akora ntem. Na busu mi bia nso. Nya akora na se de man. Oye adwuma fa hene. Pepa cho oye free adwoso na de besin ko. E de kwa hen. Katie, adwoso Katie. Ya wan pretwum. Okay. Me da say ye be so no penchi ote. Pepa cho. Akoma 87.9 FM akoma mu 7 medie no an yeguso ayede ma no etiefo ye 10 abayeba na wo so abem and at 3 o'clock pepepe ye be kwa kofa commentary no enu nti ye nkɔ ba herbal center be na me ma ha mejo so ama ko achamfo ba se de en wo se nyarowa nyina bedwane no kwasem eye nyarowa bedwane awia yi de eye ba herbal center ana ye ne mo asa ahia yi ye de enchia kase ebefiri ba herbal center e de ama yahwefo ne yetiefo nyina mesro enna ano enna awia ya ya bepia de eye anigi sem nko a ba herbal center abasobode ama ko ye agie ne eso ne doso enti na awia me de enchia be ma nana kofi ba ebo adwuma wo ye adwuma wo de haba ye adwuma enti ba ne ye boy abaso bebre senkase mu de the whole Ghana TMPC for aboy abaso. Say the whole Ghana, any Ministry of Health, say the whole Ghana, ye ka onipa wotimi hwe nkase, enipa okakase se wode ahaban to a eye ba heba center. Abasobodi omode amaye no. Etimi srew, so what is abasobodi we anya afi na wo sa call number bi. Akoka say ni say na obi aka asem we wa ha ntimi call da bi. Wonye champion ye ba akopɛ. Eno ane ba heba center. On ye de abasobodi na ye de amano aban na abo na baso say. Kroma nyina no, hospital akese eni ba bi a ye fo obi ode bibiduro kasa ode ato akase, e de aye kasa nana kofi ba. Ene kra ya direct obi ama na ba. Obeto me. Nana kofi ba. Enti mesrew for di kire na doctor de nyankopon kire no papa say ade na wo ye ne so we na beba obubu agu na doctor amana sori anante we na beba obubu na doctor amana sori anante we ane na mu obu se pen na doctor ato amane nan no ato amane ho ato etimi srew braba eba center na basobodi ayaje wonso fu ani behwe na fa yare bra na sa yare yentu ase na ade say den say akwati broni firi broni krom nipa nan omo afre doctor ba say busumi ya wieye on pese omo ba behwe doctor dwumadi a wodi ye omo wanwa so de ahaban eto akase na omo de obi spana ko ne na ayibu de omo de screw ne na ade na ehim to omo ba na omo abehwe adekura ye de ye eti de free next month e kono ba ba no enan na ye de aba to so wo be wo se broni ba ku gina no hwe na we gina no hwe eti wo be dane abrofu ku ba tu abrofu free omo ko ba no kwasem abotumi ye be wuram ye tu ba wo ba betu broni ma na nya onwanwa efi so omo be hwe adekura na kofi ba atimi ye na so omo be nwa haba na omo kuro mo ye sure se broni kuro ni sa haba na ye de to ani bi onya bo de ni ba be hwe no twa eti fu ani kire ba he ba center wa to so ago na nkase mu yare a atena wo no bra ni ensama na hunu se award no enye fake eye rare award na ye yaje na be di ho mfa so me se oje number no na afefu ani kire ban ba center e wa to nso ago me pa cha number no eye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 ani etigo ni ye 0272 50 00 12 0272 50 me pacho me say ye wo atonso agogo government hospital na me srematie for say si agogo kwan no omo ye enti omo asi no kakra enti so ofro toto ni firi Roma Hill na eba wo de traka anim ka che ne say ubesi take for abro sa na se usi wa utwa akwani mu na chese wani kire ban heba center waduru wawie afenso sa wodo private car so na eba ana wudi firi kurom na eba wudi wudura wubuso om se upem na akọ junction wuwura mo na akọ junction wa obako anim kakra wonsabo nkum so junction bi da wode fro bra soro oba besi kwa anim abeto ban heba center ya so ye ne wo afenso sa wu firi pram so ana agya ache na eba eno so ka na de obeba be fa sa side ho na wudi wusu besi take fo abro sa na se pe wusi wa ban heba center ye ni na hwa na aba ntime sremo tie ne na amanfo bebre yira ban kwa no mo asi ne kakra enti wo pe ban heba center ye kira kwan ya fa hwa na beduru obeba beto ban heba center ye ho enti foto utrim se
ɛyɛ tech for abro sa na se ana oba besie usi ya wutwa mu aba Bible center ani ye ho obaba beto ye ɛwɔ ho afen so temanso ye obi wɔ com 16 lashibi a ye Bemba West Club anaba West City me so fo ani kyerɛ ho na bra beje wa yaresa da bia na me ka se nipadua no ye ha ne bebre bat obi ye wo no bepem ne Maa Akos me se ye wo no bepem ne no on fa chete hospital konkoma ye ncheke ne pressure anani bibia da on de no ansa adwuma efie wo pesika sidan yo ba wutra nya obesi dan na wie no obi baba betem na wakwa wo die mu wo obi baba betem obi atena se won cheke da enti kira nko abehu se Maa Akos wona mo se siasi ei sister no gina se sia yo anu awuo no onyale o anu awuo nanso na bia yare na ne wo sa sister ne so no echen de de na to konfo no chekura etime srawo wona mo no yare bra na Bible center yen chekew ni hu ade kura ekofa problem bia bra ni ntu ase ma mesrew susu ma adwuma ni yen adwuma ye nanso yare ade to ha adwuma no ntimi nya den enye biem yare ya enti na anwomtuni na obo no nwomro so obi benya wa nefiri yare wati ase ana sika wo ho na sa wo yare a akwantu oba abeda akọ obi bedi ama enti ade a ye kan wo Bible center ne se wo de bra na behwe oni padua no onso obi o sori a ana enne no asori ana mensa ye titiriti ana me nan kura me pagya aye titiriti dabi me nua ba ma mesrew de ye wo no woni mo hwe fo ni kire Bible center da bia me ka se ka ye tim kura ye dade no wuti kukurukuru bia wo mkura na wo komazin na fitam ama fitani ko ada na woni padua na wo de bobra na wo de sha atare na wo de sa koye adwuma no wuti bibia wo da so dabi se wo nsa ne ye titiriti se wo na mu na ye wo ya se wo nsa ne tutuo ba bibiara ha wo bia no fo ni kire Bible center oba obeba benya ho adu enkase mu yare bia etiti wo bia na arthritis say ye cancer kokram cancer e to kase mu say ye sasabro e na edi unya no ni nyina ba bia wo so odo ani kire eye Bible center ye wa atonso ago mesro fabra entenase e maka say yare enku abra ye bo ya baso amabroni fra brochire babo sum ye kosim adan na wote ga na haya na yare ha ona ma mesa ho yare Mr. Obra na Bible center yemfa ya adroni bi entu nkasa ya ase yare nyina ma na fe ukotodwe na ye wo ya no usisi na ye wo ya no unan ne mu abuo na kasa ni mu abu pen no wachiri kasa no wachiri bramu na etutuo no ni nyina obedura ye betu ase ya de aba etu ase ama na mse enche na abrofo no beduro ne ye etu ase a eho na abehunu se broni hwe bibi ne ehunu se yenso ye wodi oye enti Dr. Ba na na Kofi Ba na me bona baso na me chia ne kase se Nyankopon to no nkom no nkoso ntrase sa no moa no ntu nkasa mu yare mfiri Ghana amaye na enye anije enti mesrew fa wonkase mu yare ni nyina fabra Bible center yebetu ase aba ena nya nkase mu yare nko anso na Bible center yesa mesrew obi o wanya stroke ne na ye tititi nsa ye tititi nya wampa mu ana dia bedani stroke abeta ben so stroke no beta so kra se bien ya Bible center yebetu ase ama ye dia aba mu ana ye ba mu ana enti mesrew stroke na ye o papa na o ma bibi ne fu ani kire Bible center ade e dane se wo fira kiri na e ba wo benya ba bi ada ana obi o hwe stroke ano asa kan kire wo se ana kofisu wa dabi ye fisio Bible center ye fisio e wo Bible center enti ho de ye bie ya tre ya hiem enti mesrofo ani kire ho na afi ye nsaw yare ni ntu stroke na se ma make ka se obi o hania edi ni nya enkwei etwo e ha ni padua no mesro hania na etwo na enkwei bi ai ha no brane fa aduro nkan ye operation ho hwe na nkotwa wa hwe kwabrane timi koto no hwe no wo mia dabi eno emwa wo ba Bible center de aduro betu ase ama na ho ato kompo edi obinya wa kompo nso di unya bra Bible center enemi mi shama mi bi no ba nani age wo sresre oba na ne kompo ni ti se afi ayira wo tese wo sre eye no wanwa wo sre mesre wo kompo odwane free Bible center fu ani kire ho na afi bra ne yensa wo yare me se osa na atena ni padua ne so ache osa na am wenye nyanga akese akura na free ebi ma mu da no mesre bra ne ma ho aduru na afi osa ni free so na afi wonso nya honam na fa nante kakra na wadi aho mre ne ya wache misrofo ni kire Bible center yintu ase ma bra die number ni bi na fo ni kire ho na bra Bible center number na eye 0244 08 34 82 ana 0272 50 12 me pacho fo ni kire chamfo ba ni yintu yare si nyina ma misro me ka se obi ho a ni nua bi abodam edam na wo bo no yale ne nkon ye di chen yato ne nan amekuro kese na abeda nipa nan edam nso saa ho edi enti na Bible
center yatre ya hyem se bra ne ma wo dam wadro ye mfa chen bia mo nan na dam ne mfiri wo mu nko enti me sra wo dam bia wo nua bia na wo fa se bia so to na mo na bra ban ba center oba ye betu dam na se ama na ama fe de ho atom na dam ne nyina afiri ho enti me sra wo apart from se ni pedua no wani nko na ye wo ya ana ban ba center yensa se wo de yare be na e ha wo me sra wo oba ban ba center ye betu ase pressure diabetes me sra wo branye ntu sa ade ni nyina ase ma wo bedru ban ba center e ya ho to krom ane ye wo enti fo ani kire ho na fe emira ni sa enti yensa fa number no na fe yemfa kasa na emira wie ban ba center ye number no e 0244 08 34 82 0244 08 34 82 and yeti boni 0272 50 00 12 0272 50 00 12 pacho me say ye wo atonso of governor hospital me sraw wo de ofa trotro na usu beti take for abro sa na se fi se ekwan no omo ye nti omo abroke ne kakra enti ho de wusi ya baba bedru ban heba center ana wo de ni kire temanso a ye obi wo come 16 lash bi e beba weska me so fa yale bra me se bosum ya yesim no akwasi broni ba abehwa anwade a ba heba center eye etu te ye de bra na betu yale ase e wo ba heba center ye wie na wo kwa afi na bete ba ye de tiefo nyina ase nyame sha papa passion so ema yesa yakoma 87.9 FM akoma mu nsam dwumadie no eno anu wasogu so awutie yabo no wa ye din kan ni ye nua ba akasa diodin kan no ena fe Agnes Bedu Agnes Bedu ye ne akasa ne nyasam ketua kwabena tawia ene ne maami omega ena fe yaba yi so Esther so ene ne nyasam ketua Esther jewa enso ne ya wampratwum maame owo doctor we yi ni sewu we need doctor besa ne ba no eti channel so ema me say eye live e wa koma 87.9 FM YouTube eye koma 879 FM Facebook eye koma 87.9 FM like and page no comment na fe share na wa koso a share e de amaye na 7 p.m. pa 7 p.m. OICTV be repeating program in live 7 p.m. OICTV e be repeating in live na fe so about 10 p.m. na Onia TV so e repeating in live e de ama birthday wo ho enu nti ye fa bi enwram na mum hye so birthday wo ye bi be Pastor Julius mame mu akwa ba wi mame je so kana kia mame mu akwa ba ye na ma Evangelist Samuel Mensa mame mu akwa ba se bibia hye ye de adom na wo hu ye mobo adom na hu ye mobo na otwefo framai no kwasem nti no kwasem ye ni nkan free estagewa ye nua ba no a ye be ye obetra se no ansa na ye kushi e de akọ first one no so ma ere tiefo nyina ase me chia Asams of God so for Santase Akoma 87.9 Esther Jewa onse na wa ma na ho kire ne kakra na wa ma na ho kire ne kakra pa kire se akola o doctor we ya abortion nyina ma mo de na se waduru akiri na se onsa ya fatu so maye ni video girl no ye very girl na on se ma abribia sa ma ya na nyame hye de ahofe che wo no kwasem ni se wanya careful a ubeduru ho wo bi be say one time sort as here because wa mo ahofe e na sabi oyeye kuro akora de latest one de omo pen de efe na bodam for kwa sabi na omo dana de efe eba de omo no bodam ni na ma ye jima kwache ne na da sabi akola oya ye te sabi o jimi na yakwache ne na da na wo fe e no meja mo akoro wo fe ye nya ma anko eti se wo mo ani na wo na won kase won pe da ati bi ama won omo be sai won tem eti for on Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM lady no wo fa very nice girl abema bie nya wa enya de so de be cha mama say we de bia me ka say we gina we sa wo bo no o to no bo ase bobra say adwuma su na wo su na de wo su adwuma pon wo ye madam wo nkola be 10 wo wase anya kas na me pa ka ba be se ope
sesi mpo ujina wo ya de bia meka se usase ya mama sabi o o pant no kwa hunu ni sisen wa hunu die rollons asesa otoni na kwa onye hunu ba say school na woko wo wie secondary school wo kwa university wo se bank bi na wo ye se nurse bi na wo ye sabre no sika de wo pesa ade bi wo pesa wo ye bia no ma wo nsaka sika wo pesa wo nya aduane wo pesa wo di na wo di ni padua no ne wo pesa wo ye ni bia na wo ye no na sa sabre mpo mama frawa mama sa time no e na onya be ma wonen frawa ya man to mbo ase Esther ya mo nto no ase na mo pre abra bonum too much die nko na mo je na okọ de bia meka se ya omumu samwe omumu mo se na mo kunu mu de ba na mo dwane mo se wa afu wo mo bebre na wa afu wo mo afu mo pachaw ya puma ya de ba na mo pachaw akuakuo de mesrew ena de me ho nya mi ye ena de me ho ya basa na ho ya basa mo wari ya no yo basa na wo afi na wo bamu na wo pre kukukuku abefu mama Esther Jewa ntrombo ase he abortion ma mentu manfo ha hwe ayade ekumo enye normal time sa abortion no aye nioma mi no ida so betimi agi ni successfully anase ebeku anabeku akola no enioma mi no at the moment that we are no na say the problem ba ida say udi akola ne dem anase wan kasa wo be problem amon e say the man no go abortion so mama e bia yetu omfo munya wo ma baba ho ma baba ho on say na me ka say ma baba ho de nyabotem ma say de some time na so African person no be comment 3 pepe ye be fa force well pm ma de me flow ma on say enyem no e ma no ntiase say enyem no e doso mama asem a wo ka kire awafo mpa na ukunu no wa yaka eno mpena mu ye didi agro sa mu susu nyam mama ye be afedi ye be ma no hwe de bia me kase be ma de so utim bom wode to atopa ya wampratwum what kuro be so he fa no fie ye adwuma from Aprad to KJT na wo ya wampratwum etum kofo bi baba Esther ne na da edaju feelings nyina wi wi a ho sere ne no be so be ye be ma we wabra boye mama ye wampratwum obeba ha enye so ofa no hodi Akoma FM na wutie ya no onua TV3 se wo amma yi mu ano eye se wo hwe akwala no owe Esther amma se wo de bia meka se wo nwa no obi ancho na mu ade na ode ba wiase ne de se wo hwe na ode pa baby managina edi yo ampratwum wontimi endoto wo pa no wo se de wo ye na ewie nka se ma nyense ma wo ba eno ano se wo di meteko edi e ba ye no mama on family camera ha no mra me yi ne ho ano na ye mfa baby panto na emoa no na ebe si ono ano yie yanko agi ene itawia second so everybody yanko for na de mami so de nsema ba pa mama hwe awari on se o kan se me se afiri akotena ne mama hwe na no mama hwe awari on se ahya se no omo ne mama ne nte enti se bibi kura sia na se bi nkomo efira bonten no no so sa ba we de o me ha dan okro na mu me ma no ahia so na me on se mpanifo kan se me se ye ntena mu fie mo bra sa de na ha adwen o anya se dia bayi anabe mu ade amu ya abusufo ni sem atoro kwa abusufo ni se jama o ba ho ye fa o mu ni se be ma kwa na ehwe wa ma wa ye sa asuni bi kura nde sa ne kapre ni asuni bi be ma no te ho ma ache na wan kasa na wa bra ba ye nya kan ye to na adwene mu afi no so ahase nya ware me kwa na ma hwa ma na the problems e ba ware ni mu mama hwe mesre papa no baby wakọ di bia odena ye nkrutu dwuma kwabna tawia e de mami aye nkrutu dwuma omra me hwe ne made obehwe omo na ode aware de menye hwe se de adundi oba wa na biem ade kromodi kakwa aguna wie because nsan nya akwade a se pese nkonya se nkonya agu na mom enwo amamra sese ye de ye wampratwum na be ye na emfa so mhwemra mama cha ocean of faith temple hanama kokobin Mr. Godfred Insia and ye Mr. Godfred Insia what your headmaster wa braso
abraso baby ama charge no abraso eni ejai ho no wo mo ya ade mo mo ya ade teachers ya ade baby o mo charge no abraso teachers headmaster or Mr. Godfred Insia happy edi nyame sha ene odi na woda nyame ewade ma na woda nye nhira na enya adom bebre mfama no wo Yesu di mu amen woni teachers yaka teachers no ebidin de Opoku John ena Samuel Owusu Armstrong ena Emmanuel Boache ena Catherine Esiama omo nyina akira de e wa abraso nyame sha wo papa happy birthday afei happy birthday bi nkoma Bismarck Diaka we were 65 years we efreneba yenia Sandra Sandra papa Sandra happy birthday Yera Bismarck Diaka Oba Sandra was happy birthday happy birthday come Richard Ni Amakwei CEO at the Quick Angels and our sire board chairman Quick Credits. Wow. Happy year. We a young guy. We a young guy. No question. Richard. Now what's the address today? Papa Richard Ni Amakwei. Wow. CEO Quick Angels. Wow. Our sire board chairman Quick Credits. Quick Credits. Board no share Quick Angels. Pizza mine. And chicken wings. Motono. Board member. Yeah, or cupboard no. Any birthday Mr. Richard Ni Amakwe. Me pajo makasa mamre mu aka. Nyame ya dum o kira chicken wings. Yes. And a pizza. Yes. Me jina ni mu ha. Eya mo mo fabra. Wo fe pa di hu. Happy birthday. Happy birthday bio enkoma Ellen Owusu e Japan. Wei eye nua be ma Emmanuel Owusu e Japan wo ba yie. Na wo be ba be ma ya wa rie nti odwane ja ayeye. Oh. Neba. Me ba cha no odi ne birthday ni gusu nyam fanto so ya me ba no ya friend no Ellen Owusu e Japan me nua be ma kwabno Owusu e Japan ne ba oba na we ye 419 we ye 419 akola be gina be ye penimpa we ye night very beautiful it's happy birthday kwama mu nyina Owusu e Japan ba cha ye wia me ento na ne bia koko yankwan Maa Akos yeah, urade. Okay. Na eya meya se obi beto na kopa. Na wo beyi ne yam niema nyina de agu ho. Eya mama bi enhu se. He, ma no mudia o. Mu na mo hyehye adwuma ni nyina de be mama no. Wana ka cho se oba na ewo. Eba no wo na wo de beto ne yam. Wo na wo ho ba no ani nyina ha yamfa ama wo a wo kwotwe sekan wamfa ama wo a wo se wo gimi a mehu nse wo no obi da wo twani mmedi yibegum asedi begum wo agini tawia de na me kan agini tawia de yamfa ama wo hwe wo ko wo tintini hwe wo ko wo tintini na hwe wachi nkase dendenden wani so asedi wo ya ate esi dwomu no wo kohua asedi de agum wo keka no sa so obeyo abane ko hu na wo pese wo ye na wo ba ne mfa ma no wo be hu se da kura wo keka ne sa wo de begum wo sa no na omani so wo de ya bubu emema na ti he me bonkum so me ni fa so omuni eba omo ko hu a omuni ba de omo de ye wo ye mabra nhwa da kuro no obesi wani so ma wo hu mu anyina afiri ho wani so kuro nkasa ho onkasa ho ada no otumi onkasa ho na wo twe me se wo ye wanfa ama ne mpa so a na wo twe ofiu o musasa wo te say ankola no wo te say ede ban ni nyina wo beyi nanie wanfa ama ne ntie tokuro mu won sede nani besi ha ye wanfa ama no say wo dia na wanfa ama no say wontu aka ma ko yo mu mienu nyina firim yo mu firim sede mu si mwani si brade we hu pese mu wura ho no sa so na mu de maba kwamna tawie wo ko wo tintini se wo de maba yire ho se ye hwema
Shamami won't say the Wusi Hiano, said you buy your operation 2 weeks. Who person who Bowuramuno, 2 weeks, who person Bowuram. Now, what the other over her man, no Johnny. I don't know who be Johnny. Come not tell you who Johnny. What the other one in? So what's what being show Mamma? Now, so you could tell you soon, or what was your son? Yet I will be Mammy Ape, and penny phone in here, a penny phone in any bano. Says about when I acquire as I will be Vieno, when your miss Rancolani back. Now, we'll be Shida almost so. Now, what the Wenibe Hunu, a Hona will shoe. At a said you would wound it yan and car no about the woo. And I may ban a Kosha me benia, would see the Sunua Pampaso. Yaminjo, some Sardiana. And for my Washam Colano. For so many years, we've been a hoba. Now what's what? Now you were Nigeria. Now what's like a cancer, phones and finger, you were Nigeria. At the Wanim, and Nipa wouldn't say, I dear Ubayan and Nano, or Sina, Ube Chaswaba, and to Udia Quamnata, what the Namo, not to Paco, Nemo Marco. Emra wo kwam na tawi obehwe ma one hwe ma ye no bedi no nyono wo last one ade abaha no ene de ye no obechi ne de yam eno no obi kan the butter of the butter agro ne beso ne e beso ye mfa seka no Mako set ani de nti won kakra bi na metie mesre maya samre when to me anyere wo ho se wo beto toilet roll na wo de abobo na wo de ahye wa hemu. Now what's the woman's inti? Only pad. I am mama yaraho. Mama yaraho bema or pam or no nyim and okotena woman. Okay. Woman na ahwe wa. Would the hospital 1.5 went to me 100. Or 100 cities. Woman mean to me on top pad amount. They won't attend to me on top pad amount. Mo bua. Who ya mo yasi wo ya mo da na mom wo de wo ba man ha amprachum ya hunu ba bia wonam bia ya hunu mate no ba bia wonam ya hunu wo je spare kakra no akodi ya hunu wo bua wo baba wo se wo busa no condom na ya na won hye e ma no mo nhye ebi wo so wo hye ate obo ne po no wa hunu enti mesra mo ncheke ni ho yie na mo nya isa se dan nko na ya mo da no nyame yishrawo evangelist yem kwa na de mani abre eno kakra bi na me de so yenuanom de so o ma kasa pi yenua ba na odi kan ye besre agi ma me na sama ene ya papa wa kansem papa yeah because on be man ijai no na penny no was P6 and na kwani be wi SS be man ka prenim o ka prenim obi dia wato so wo GHS2 ne ka prenim dia na o shakra won na ketwa na ode ne koye no ketwa na no won na esu say wono so P6 ne ka prenim enti dabi wo be ka se wo ma kwabra tawia ye be srewada ye be srew wo ye be ma ba bia wa nyina duru no ye nimu mfie ba de be je di se wo mfie kwa animu enti ye be se ese ye den a wo da wo di wutiri to sumie so no nko ade ye be srew dwen kokan na hunu se wo de ma abawiase na nkwala ibe duru ba bi ama obi papa na ni be ka wo manima wo ba wo wom ebe duru na ware mfie so na abusuya betena ba bia kase mon kwahwehwe ne papa mra na ne papa tiase ne wofagia enye na ye bekeka nkwase asem se ne wofagia enye ba duru bra ye hwe nkola no school dia wofa bi ebetua bi aboa papa no eduru se ya be ye oba wo mu ade dia yesi nkwa ne papa ti bon koso mra papa won hwe ba kobata wia dwen na odi titu sumie so efri nneko se wo bia kura nka wo hwe nature enu ubedi nature nu ubedi enkola ndi omo ho papa de be hwe wo enhira ni nyina nyame de ba papa no no mbedru ba bia wo be kasa wo ma na ka achi se kwabrete wi ama me so enu monchenchen wan pere ena da bia ya na me ka abatan bi ti ba bi na wo mu to ayampia from ba ma no hwa nkoda no wo ma me batan bone ye ka ye se me na Ghana ha ma ko minim sabi panyifo bo wo mu nyini a na Jimmy yanto sabi na Jimmy batan a wo ba no obi awo said you ono ni kura kwa ware no ntimi hwa nkwala ndia wo nyai ma me o fantoma boy yam kakra na dwene na wo ye panyini ba bi o tifie duru no enkasa nsem munu sa na so wo ma bad ya you very careful obi no mu ba wo nana no ye de bi be di wo fi se bo bi abeto aboda ho bia e be ba be bo mo mpene kasa
umpe bi nkasa nkyerɛ mo ase no na kuma ni nyame nhyira no pa akuma grace nyame nhyira do do sabe som bia enye nhyira Awurade nto nsɛm na fa bi sa akɔhwɛ nkwala no na omumfo mu hu ni ababa we ba bia wo ho fɛfɛfɛ wanyina dure Esther kanya wo hyɛbrɛ nse mate na banyim wo kanya wo hyɛbrɛ no Maa Akos etwa bi wo ho ebe kan wo widie ya den se bɛkɔ machine bia no beti apepa sa etwa no so one wa wo pro asi awie kola ne papa ye mate bia na nyame be wa dom doctor bi be so mu sikani bi be so mu minka se mate nya adwuma but enya ho na bia nyame pese na wo be di tro se pad nti adwuma na eni wodi mate wonya adwuma papa wo be jai obejai wo ko adwuma wo foro wo ko adwuma wo foro pese obehia oba ne ho ofeche ho no bia wo ko school enkola ne muntie nsam yi o wo ko school we so ko school hweso wie na be kakra ya poma ne adi hyiawa edem na mko pilolo ene pilolo no kwa ye jaidi na ye kola abrem ka ba hu pilolo ne yesa eba ne ye pini yesa upria bo so be dampa na no pe afi tofom da fe na udwane ufra dwaye ba no odi hia na udwane me pam so mo nto mo bo na mo nko suku na mo daache ebe ye fe achende Awurade nhyira mo amen wa wo hwesa ene me hwan ye fe pa ye Josie fashion adawro ma ono na apamenta dia ma me hwe akwa atade ye hye no ye Josie ene siesie yen etinya me hye Josie ba bia wo bia Josie fashion wo kuma se bom so when meet me the sports ne di hwe ne mo wo wedding engagement dinner office wear Friday wear edie ben atade bia da entuma bia da opase Josephine empama wo bepam ne kama wo wa abrochire ba bia wo bia wo bepam na fe ye de abraw abrochire fo agiga na ne uti wo ye de ko Josie fashion ho wo de apaso siata ayi material entuma odi emu a na wonim de oba bepam no a ebe fatawo enu nti bomodia na fre Josie anafa wo style no fa WhatsApp no e wo 0243 433 465 0243 433 465 etiefo ye twa ho aba ye ba ye be kwa ho so Gainike Yadenchia Stronko Free Iona Pharmacy. Okay, me patchona bravi. Any me sister. That's your mother Samaba. And I some call so. No, just make your contribution. I'm making my point. Same solution. Yeah. Fine. Our buy was here. I know the Sama Basse, Apalano. Sister not say what and Yanaba. And a sister not cheat. You say what you're cheating. They say Apalano, what you say, and the banner said Yanaba one. So a gentleman, they say I so. A player before so a ban or Apalano Bay. They say was he ready? I can't channel a car and done this one now. And somehow okay, some of these are okay. The first question what you have to say, but I don't can't see you several times. I don't say, but I'm moving on the right. But so we didn't send the we didn't answer Namibia because I guess I was for good and someone can and then they say, you become and the moment I have also. What could you edgy Mamia from what the Buffalo in the front of part time of Fonsoda? Let's run the car and show, and yet I'll be attempting to be a one and phone your body. Now, did you not attempt? And I did not attempt. Okay. What did you pass your attempt? I would feel because I would choose. Yeah, pass whatever happened, and no crano and Neddy, somebody had a bit to solve the problem. It was your former. It is a Uko Trobia, one shall not a copy Yakuma. Sort yes, here. It be a sea, Biano. Paincy, Sebea, yes, a patch one, then a patch on the Biano to see a pentro. So, we are on some Manakana and Manakana, and also, and beyond the children for the Bian show. What you have to say, what nothing. Yet also, you know,
of friend na scan on kono friend on for capture say ade say maami ya pasa kan onye me ba okay on the tin konko bi sa koso me maami say obisa o say o ba jitum say fit ko so bi 2 million anana na otwe 2 million na de 1 million coin and a friend o ton azaka say si akwa ba assassin enya me ba me ba to man kanisa ye tell say I talk say my kasa Kasa. Me pensei, so on se de na le se. O se so. O se me me fera na for ma le ka tire. Go one na for. O da for na o ka se mo di na me for ma. If you could see me, Mummy and Shady and Mrs. Rebecca, because this is a near chair, and yet they are very young such a big lap. And in your Papa, against your course in our wedding chair. Say, we are a woman, everyone. It's a window, it's your course for you, say you, now it's a young shady. No more don't plan to say something. We will so well when on walk a plano and send some baby back. Now maybe it's a moon. I know when this can be answered the man with the man so from Teddy and Mark. It's my own plan for away. It's all plan to get some of the hands and men of plan. Not now, some just we are back. Oh, when I said to be a woman, it's no, me. Sister, Mompacho. Yeah, Pamocho. Yes, no. There's no plan. Who can one address is near to them? When you be because what you do, or China when China make us a year. Or you it's me free market na me bana me ni me buy ya ma say ya be ndededede ya ba say ya ba ama so na ko kudi ba na ba to bibia to di because ni pa ko ya twi ni pa ho man so ni pa ya twi na ya kwa to nso na o ba ti na o ti ma hwe to be hwe no good it's bibia na ya say on ma ya share na go just be me yes but I say the say na me ana me ye beduma me ana go put me James Center me ana go me patrol me ba me say Wagu me ba na dia wo ya na je me na adwuma emfa mamu sa pepepe enu nti wo ye be ma wonum bia na boost immune system no na bibia ye kama wo de bomode na frɛ Ernest e wo 0245
079915 0245 079915 and 0276 537701 0276 537701 or can she drag lane ubenyabi sansuna kofodia for Gamson Pharmacy Delight Pharmacy Drag Right be North Pharmacy ubenyabi and Koko Wusko be Hillside and a BB Pharmacy Kaswa Tribe of Jidok Pharmacy Dania Bamisia Bakolana Keba have May and a Kriske Bomodiana Kwanema Sanka Wodia Cafe Talala Cafe dia me say a man me medro a man cafe man and a man is where cafe man be me persia dia ni diagro nenso so obema no ho nya akono ye di agro nye ye de ya bele nye ye obae anda kanu ho siesie ho ne fagye ade eye kafefe o kafefe Daniel ba kwalena ke ba pedang smart ba oboase ousko bi e won kokko mesra wada bomodi ane frɛ Harriet kafefe lady e was 0243 105904 0243 105904 kafefe talala TCL Electronics me purchase a world class television, air conditioners, washing machines, fridges, freezers, papa electrical appliances here and your TCL Electronics friend it was 0546 258047 0546 258047 Nema Osanka be Ochia Bapada Ochia me say oba ne be ma no mochia na ho na inside no munyina ma no no bi no na asiesie ho wo bet ochia eye wochia oja ne so wawara wo beba mpa eno nti divine obeba center do Ochia Bapada ba ye no ye wo makro abusuakuru wa junction fra ye no was 0551 228281 0551 228281 na Emma Wonsa Enkebi Alaska Star Enterprise. Your number one original wallpapers omo na akofa aba ensan wo mo ho osan wo mo ho a obeto fake ne so de enye madam ye fese se yesi ye dem yesi emrante yesi ye bowura wo ha me hu se Alaska e wo dem na esu wallpapers no efe yie ye wo Mrs. Anache Plaza ye ben Prudential Plaza wadum Kumase for 055411 4878 055 411 4878 numbers no 03224 phone lines no 98035 03224 98035 03224 98037 and 02032224 98037 we didn't baby free Mini aba go chapa baby Mini aba ma papa bi mini aba ofa kwateni masumu asante mampon kofi ase no tankot Mini aba mame mo no tinaba so dumedia mudi so ye ni papa Mini aba de me kanche mini anu meme bi se wo hu sun ya enkonkonkwo se bi wo hu nkole ya ba sa ti so a mama wonye wa sede nhwe nkole na wo pese ho na nhwe wo mu da chi nkole ye yiyi a ti se de mapa na kan wo tutu ntime agu so baba be dia wade Itu ye papa no wo mo hwa kwan bi no mo hwa tutu na so wo baba sa so a ese akonya wo ese wo hwa wo ba no na wan hwe no adaachi onyankopon obusa ena last case ye nua ba na ye omuntu wo mo po babu nka se wan wa unko heavy un ena babu nka se awade enye heavy akontuo ena se wa wo dodo na abekọ heavy de babu nka sa eti ye nua ma na o mususu to mo bu ase wo ma me wo nua no do ko school we say pardon ti me kwa fa bema Nsebi nya sabe ne wo mu se wakwa be ma yinhwe wo be se mama akohia na ofakwata na emra mehwe akora ne ma wana eche se nua ba na omu to ma de no mu su ma ba omu na mu too much be da se me nua papa na me sha papa ofakwata we ni ba bia frefre eche pe mi manu ko se free genius ma yenkwe you obano you say second case no say the be ma nation now Obama nation the nation why Medase papa Agritech West Africa Exhibition 2022 Agritech West Africa Exhibition 2022 me pacho mo abuye kua adwuma ni nyina momomode ase mo betumi abasa enhyiamude we bi we ye kasa bedwam kasa kyerɛdwumadie we ye panifo akunini ene nintini ya wonimu de efa agriculture ho food processing ho ena fe packaging ho India Egypt South Africa ena my Ghana mu Europe wo mo nyina e ba behia Ghanaian partners no ya mo
agri business mu no wo mo eba behia mo na fe ye ne mo akwankyekire mu na mahunu niema ni so efa agriculture ho fruit processing ho na fe packaging ho enu nti so ye kuani a enyi hu frim esa se Ministry of Food and Agriculture Ghana wo mo de wo mo site ma say di mayam enu nti fa pen no na bra wo mo be ye no calendar ne date no twirase 23rd to 25th March 23rd to 25th March ena empanifo yi eba na fe ya behwe na ye bibia kama enu ntibra bi na ebekọ so Accra International Conference Center 8 a.m. 23rd to 25th no 8 a.m. na empanifo gina yanim kopim se 6 p.m. bebo obi a wo ye kwadwumba enyi wo fan frame ebeboa wo ye papa enu nti bomode ane bra se wo pensa foforo wo de media ma wo yi mu a achi a First Steven I was 0241 67 0739 0241 67 0739 and now Thomas I was 0277 70 77 45 0277 70 77 45 Equiafo Monshanen so na mombra na momaje enchechere mudo na top eba clinic ye health screening no aka kra bi to na borona so ye first and second April efiada na fe memene da top herbal clinic health screening bomodia na bra what a shock adoso gone too soon adoso painful exit adoso any so be tremors oh asumesi me twem no ate ho no anyade na sese me ba yeso awu wan na ka cha no anyade yade na hinta ni padua ni mo eno nti wa hunu ka no ane ya mutu kra na akwadwoto any so de awui emfa kwosha baifo eno nti bra top herbal clinic ni efa fidie enhwe ni padua ni mo ye hunu ba bia yade na kwahinta a doctor for ma wano aduro na afeni nyina enfri ho na ye ba ye no water back clinic ya montre so ya eno no South Junction ya be Parks and Gardens and water works in Sukumase ya wo bomodia na frɛ ya na ginchire mo fofra wo hia 0545 46 78 87 0545 46 78 87 ekwa Royal Joe Park amahi mfie no ho yesiesie oba de wanda kanu ho no ehia pa and white dobre ho na sei ho sa eyesa awokra wunya bi ka ho ko siesie wanda kanu emanyina himfie emanyina aboafo obeboa wo eya Royal Joe Park me se weda enum diabetes what on 17 time duabo and ahohuma wade Royal Joe Park e wanguna jene adwosumo ye ben se chedumase rural bank freya was 0541 40 75 86 0541 40 75 86 dental Beaver Dental Clinic me se ehọ ne ye hye yesen wo bi se hwe ba bi e bi hye tamale e bi hye bolga e bi hye henhen me se ka ho ye ba ma wo sina saso fefefe ye yiyi wo sini mu nyina ne ye ni wo sini wanum ni nyina kama ma me se ma wo sen enye fe ne wanum nka no so enye kama no kwasam Beaver Dental Clinic kumase ye wa ho dwinhia ye so ye ne ba na hwe ne mu enkran airport residential area ye ben airport view hotel Kumasi number ni 0593 83 42 17 0593 83 42 17 and cry 0540 12 42 00 Osborne Limited the American full one blocks at the amount so whoop blocks and what day na cement in the idea ebiwa yamoba kama and the idea inches in nabi Osborne block limit Osborne block factory and building materials and when a wubenya block and what day the akwasi wudai ye was stones quarry that and cement the elho na ye wo kase ye ne mosque no na edin hwe ne wuto na wokumase ne important word begu kan mu akogya free bomode na freyen e wo 0240 40 32 47 0240 40 32 47 Osborne Garage Motors ubenya ka papa wo ho ye woda kwadwom ye ne despite house na edin mu na electrical appliances no so bibia wo pa bia no ye wo adum ensuase bomode na bra 7 bedroom house ye ton na e wo Santaso Obuasi Road 7 bedroom bibia wo pa bia no ebi ewom fraya ne behwe dan no e wo 0540 368362 0540 368362 Waterfalls Drilling Enterprise in Superman kwa ehoni yetu nsuo na ma wo me se kombo carbon bia na nsuo no wutu ane bo den o man ye mesai ne ma wo da bi ko mo ho mo dom betu ni yie wo mo hu ni asem wo mo machines papa ye di betu ama wo Waterfalls ye wo baro new site ye ne na ye bia ba clinic wa bonsa kromo adweso fraya no was 0246 26 5707 0246
26 5707 kefo so travel to wo tu kwan akọ he ehemfa na wo beko ka ho kefo so oye number 1 ka ho no mfa wo tu kwan enko ba bia wo pese wo ko bia ye wo kuma se emena high tension kefo so intro friend no e was 0278 90 29 65 0278 90 29 65 eye Dr. Foku eba clinic mesi ensa be ma ne wo ba dwaman ada no se eyi ka ho ko wate atom se twan ka ho ko eye Dr. Foku obeyi we nyina afiri wa ma wo so wade ho ensa mu yare bia eye Dr. Foku otu ase ko de de ama ena sa yade Dr. Foku wo pechi number 1 na kwasi ada ne fi kosi fi ada no ye adwuma 8 am to 5 pm but mo dia na fred doctor sisi ya na fa yade ne ko 0242 155 935 0242 155 935 lifestyle reform health clinic dia Dr. Stephen Asiedo wa diagnose wo hunu yade no ansa no treat you yade bi e woni padua ne mu no bomode na bra ye diagnose wi na fe ye treat you ye wokuma se abrepo Pentecost School Junction Kumase abrepo Pentecost School Junction for 0502 4129775 0502 412975 Royal City Academy bomode na bra bofra no wanya bosome miensa we live na so wo ko fani beja yen kwakotro ensohwe went to me enter remedial classes bomode na bra Royal City Academy na yen kire wo bekwa akotwa no watwa de woni wode yakra de aka ho body ni hostel wo ho ya wode chamso Plaza Junction from Royal City Academy 0241 66 76 57 0241 66 76 57 oba spaghetti obatalia eno ti wuko dwabia mu a oba spaghetti at the rough obatalia ubenya bi ato yenko na yene natural enkodi enkomo ne mom no risky rental service yen yes wo pe nkonya wo pe tables wo pe canopies wo pe sound systems wo pe generator wo pe drums entwene wo pe drums de ya ehwehwe awiamu no na etwafoni no wo pe table anasa chairs covers ya ni nyina no bra risky rental services na yema bi we ye one during wedding engagement party wo asori wo crusade no bra ne yema ho ne yema nyina risky rentals bra ye ne yema no kama ne bo eda form ye wo adweso achena na adweso achena and a risky rental service ye wo for 0599 45 54 31 0599 45 54 31 yanko ne natural company limited enkwani nkomo meni aba mama mo ha me je so mu mako natural and yenro no so kamafo enu nti yankwai yo me de wase na mabo abaso wo adwuma so a wo ye edeboa asanteman Ghana manya me bacho ba bia wo a wo temenka ana se wo hwe meka se yekutanu ahodo mo yensa ena emprimpi ewodwa so ye wo Proslav capsules Truman capsules ena se strength capsules wodwa so natural herbs we sun tidido bia ya wo benu makoni padua no sinsan so boni bia eni atwire ni gisema ya ewo mu se o mem ha ba bia ya ye ton aduro awunim se ye herbal shop pharmacy drugstore Lancet chemical shop no kwa ubenya I product nyina bi ato ubenu mienu anopa na mienu so wanu mienu enmle saa pepepe ena yenum I product we bacho hye no so se dwun so mu yade yade a hama ene mema nyina ya chini bia eni hu ene me no hwe ye brother mitire ye dwun so twa no se nyina enim se akoye kuku anase storage a ya ewoni pedwema ble bia okidin no ebe sone nsufia ya ewo modjam no awi no eno ene fire test no eba be pie odunso twa ya o blood na akra na begum na se ye ma na o sense of human anase ni pedua na bonka ye se Johnson do diko na ekodunso di hwemu dia na ge se juma potia edunso twa eye blood no edi ni se ekura Johnson no edemaye da metamika se ni pedua na kwa bia eye adwuma no hobby etimba na echini bia ni won se yade dodo na ha adasa no the cover by na se ne fare by no infections na tete sa infections yi kroya etim ko for how ebeto junso twaso e ma etim benya yade a ye friend cystitis ene ne keka ho pi na se ne akwa bia woni padua hu ho etechima
nipadua no etwe adwene si so me hwɛ so etu ho anamon saa bebepe na odun so twa ye wo blada no so o how bi ba ho a nipadua no eye no na eniji sɛm ewo mu sɛ wo tie mi na wo ba ana wo ye bema na odun so twa ye wo blada no ho atetema enu nti akɔfa dun so mu how bi abetena wo nipadua so a eduro ho na eduro no Pro-Slav capsules and afi strength capsules so we be na to baako na no mienu anopa mienu anumla be boaw na yisa wo ha no afu ni peduam se odun so twa no mu ba ha na se unya problems e wo brother na enso nkyene ana se suo ya di peduam de na di pini se e ma wo Johnson tentempi mpempi bla wada wo sori anopa na se anumla wo da na wo te wani a wo be sori kete so na se mpa so adwon so dodo na ansana ade ache unsa esu ya ebia na odun so twa ya oblada no ene ho atechima kope Pro-Slav capsules ene say strength capsules ni bito na faye wodura obenu mienu anopa mienu onum ne betu sa wa ha na say ede amount etimi ema woten cancer Johnson do ntentem eto aso esan say woten cancer Johnson do ntentem to aso nti ema wo Johnson bebi ansana ade asa medical aka na kasafidie kase su pense se won ye obi a in a day flan of pakopon nwe onum so pi ana onum so wano ni kwa say odun sobro more than 8 times in a day this all your banner be man na utimi na odun sobro emplen wotwe the moon na e bia odun so twa your blood na ho atechima Pro-Slav capsules and it says strength capsules be do asma ma na enoma nyina so etimi akoye etimi e ma unya yade efen disuria bon se woten kase donsa de ope oyo ba na wase ahya ase ehyeso ebu adon so na wase ehyeso ebu abedon so awi kura na wase ehyeso mema so eta ehia wo ha wa bra ye donsa ye te yaw e wo ye bemem ene ade no Pro-Slav capsules na fast strength capsules ka ho nintu sa wa ha ya se emfama etimi ma unya de efen hemeturia no bi bon so obedon so no na emoja moja na kroto na sabo ba pon kitingiti eda odunsom brother progress science no betin emuanwu saa ewo akom afi etimma wochi eye oya ekọ osisi no wonse ho no eye oya ya enya asem kito onwu saa bia na odunso twa na sa brother no ene ho atechima kope Pro-Slav capsules ene strength capsules ni bito na fari wodu be yi saa hawa wabobo so nyina afri wakwam na esiesie odunso twa no etimi amana akora dunso ni yi sem di kan ka se ekora dunso no na yade bia bama bonse na dwumadi no ato ape anase symptom la ye bi abam enti basa dunso no bi guma timi enkora ne yi enti won tenka se kora dunso do ntubu a wasemi papa na me ma me de wo Johnson ho yi onwa Johnson twa ne ho atechima ninti na Johnson ne de na one tenka na ma Johnson ne ba de fe leakage of urine no me patcho wo ha oni a Pro-Slav capsules ne strength capsules ne di tu sa ha na se na enoma nyina so etimi akoye edema etimi ma wote ble ententem etombe bi kro etimi ma wona ase taatai wan hwe ode woni besusu se ye diabetes ana se siti yade na aye wonti ama wona ase taatai nanso odun so twa ye o blood no ene ho atechima etimi mu onu mutobo nse wontimi ne di esan se wontimi edidi ntinu prekope bo ase na wo so ate wonya ye science and symptoms via so odun so twa na se o blood no ho techima itimi eba wakwam hwehwe Pro-Slav capsules ane strength capsules kira kwan nintu saa yade ase emfemfu ni paduam na no manyina so enkoye emfamam afa yi oba na wo fichikomu hawo say mi no haje na hawo posime so bu nsa moja na bebebe ana wo de emakora ana sa wo de na de eba na nu nsa na etwa ohia strength capsules de be woduru bosumi wutimi bu nsa mienu a wona no strength capsules be fro edi amount afi no edancha hematokezia ana se melina na hawo de ujawo ne ase bi na ujawo ne be se na ayetum wona no strength capsules be fro edi amount wo a wonsa ene o night tight no waduro strength capsules wo pese blood circulation taking place in your body system na strength capsules ena wo de ye woduru afi fibroid muja to aye da wo yam a oba wo se wonyum ne nso wonyum nonom strength capsules ni bi se ne tibia moja ne benane na fibroid no afi ho ne no manyina so atimi akoye ya na woni eta prunsuo woni ta ye ohene woni achi eta wo so me pacho wo hwa ade pia no woni si eposo na so woni su ebiru na woni su chim wonya strength capsules se wo de bayi waduro na yi saa ha nyina edi efi ho general body pains obisi ni ntimi na
anadu bia mani go so saa na ade ache wona no sɛ strength capsules a wobetima da wo a wonum taato a wontim ne die ɛyɛ sɛ strength capsules na American for ɛde ama wo ye maame ne papa ma ya na moto ase ɛta atwetwemo honam ɛta ya mo ya maposo tatutumo ɛyɛ sɛ strength capsules na wobɛno no na mogya atimi adi afusane yi ɛde ama wo stomach ulcer anase stomach problem bia ya wo hia sɛ oyam na ɛta ya oya oyam na aye kuro enu nti kom de wa na wo hunu amane ɛdɔne ta oyam so ana wo yam hwie ɛyɛ daria na ɛtete wa wona no sɛ strength capsules ne tibia saa wa hawe be firi wa kwam na no manyina so atimi akoye chronic infections akoye franco so wo ba wo ho ana nsuo ɛta agugu ensuo aye agugu mpempi ya ne nka anase pampan de akire waduro ɛyɛ sɛ strength capsules me say sorry wo ba no ahemfie aye kese wo nneɛma aye kese bɛba bɛ onche a wonte da ɛyɛ sɛ strength capsules na American for ɛdiamam wo fallopian tubes mu asisie yɛn nti ne bɛma ne di ahia sperms no na asan aba wɔn no sɛ strength capsules ne tibia ebefiri hɔ ɛdiamam afɛ tie blen nti wo yɛ bɛma na wa yɛ mlɛ wɔ mpa so a ɛyɛ true mind capsules yɛ number ne yɛ 024 9017 10 024 9017 10 anase 0204 61 61 61 0204 61 61 61 true mind capsules BCSU amwa ye bema mu bema biu Proslav capsules true mind capsules say strength capsules no yu pepi ato a kumasi kropom oko kewa blessed require na se ferments bema wonsa atumi akabi Ashtown so corona keba ene ike of bema wonsa akabi have me pharmacy ewa safuleba eno edanhia emburom epidank yeast den herba any KNG atena ye bia wonimu obenye product nyina bia to smart herba wo boase polinae sapon ewo konongo Azek pharmacy wo kokko green light pharmacy ewo sunyan mosaic pharmacy so wo sunyan obeku amaya ewo techiman PK Kombla wo tamali baby aya ye to adu a wonim ewo Ghana fana no obenya Proslav capsules true minor says when capsules ni bia to Fred number ni se sia 0204 61 61 61 0204 61 61 61 mi pejemu na dwumadi di wono ye de atoaso makra nyame ensha papa menua bema every natural company limited and buy ntima sanka nreni be ye kofa course no eya Yona pharmacy na ede ye koye impressor capsules na oyo no eno de aba onum capsules na na do oyo na twitwi fa ko a wono mpehu aka no ho beto fre 055 3134 185 055 3134 185 na chese yakona bibia etumi ayekama na emom ne hyane nsoma me se charistic phone no Zahara man Zahara mecha the J capsule Zahara man capsules ndi eba mecha na bibia etumi ayekama no bi na ube se Zahara enupa no amansanya gya to mpreko pefre 0248 569335 0248 569335 Rocker at the Medfajanaba Boama Mojadi Fusani ye mo ye adwumade mo mamonsa enkabi 0248 885040 0248 885040 say de yakwa commentary no e de abremo